kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ipalpas mo kano ti report nga ipapaaramid ni sir, takasapulan na ita, friend. Ni, apay ngay. Saan manan asumumbat? Sakat kasla na unag ti pampanunutan na. Payman tasit gak. Chelsea! Ha? Anya manan ti pakariribukam aya. Itay pa'y akasarsarita ka. Ngam di ka mat sumumbat. Ah? Ay, okay akla ang friend. Adala na lagip ko. Ay nawaw. Adala na lagip mo kunam. Ngam madlaw ana unag ti pampanunutam. Siguro, nagapa kay manan kini Aldrin. Saan ha? Awan makagapot tapno aga pa kami. Uray di mo ibaga kanyak, amuklatan. Adamanan siguro inaramid tanobium akalukwan. Iso amariribukan ka manan ita. Ditan pagsaritaan ti may papankan ko na friend. Ay, anya nga minin ti bagbagam itay? Ipalpas mo kano ti report nga impaaramid ni sir, takasapulan na ita. Numalpas, itulod mo iti office na. Simbangpet kamot gaya man, Chelsea anak kao. Kasangsangpet ko laang tatang. Tala, agbilis ka nga rudan ta, mangidasarak iti kanan ta. Sa anak amabisin tatang. Na, ada parikot mau. Okay aklaang. Kahit ita niya aga pong araw, adi kamangan kat nagluto akiti tinula pagsangwan ta. Nabanugak tatang. Kayat kunta ginana. Anya, Mangan kayo latan no mabisin kayo. noan yaman day ta aparikot mau. Mapalin mo't nga ibagam kanyak. Ang mga no damay tulong ko ken ka. Ni tatang mo't dagulit. Awan ko naklangarudan. Uray di mo aklunan, madlaw nga da parikot mau anak kao. Diyos, para kang ka. Agyaman ako unay friend. Anya nga minon ti makagapo nga imay ka dito'y balay. Ay nawaw, apay nga agsangit ka ngay. Agpa-advise ak manan kan ka, friend. Kunak to, pay ka. Nagapa kay manan iti dayjeng Aldrin. Ngam no saludsudeng ka, kanayon mo nga ibaga nga saan. Adda nga min nangidanon kanya, friend. Adda ka no sabali nga imot motor na. Adda sabali akasinsin narak tinobyo. Ay na, amutay amin ng dayta. Dayjay pay laang ayati kunam. Babairo kun nabisyo. Na, dayjay aklase ti lalaki ti sangsangitam? Saan matabak nang? Awan na talgad at trabaho na. Saan pa'y agwapo? Noan niya nga tamat tinakitam kang kwa na ah. Sweet nga rod kanya, friend. Day talaang tinagustuam. Kat mo sweet dayjay iti amin a babae ama-am-am muna. Ay naagsardang ka man. Panawam kit din dayjay a lalaki. Isumat lang ariribok ti ipapaay na. Sipod inaklon mo dayjay a lalaki. Nagbalin mo tan a miserable ti biyag mo. Di mo madlaw aya. Makiwin na swasak nga rodan kan kwa na. Katuan makiwin na swas kan kwa na. Sakit ti ulo na dayjay a tao. Apay dayjay, agsangsangit mo't manen ni Chelsea, kabayatan ti panagsarita yo. Dangam ngamin dayjay agayam ko nanang. Naglawag aluklukon da ngam agpakamartir ki din. Ay kat ay-ayaten na siguro mo't jay nobyo na ah. Adda talaga dagiti tattao akasta. Agbalinda a bulsa para laeng iti tao ngay ayaten da. Wan ngam maalarmada kumamot no adu ti kalukwan dayjay a tao. Awan matla sirserbi na aswit no adu matla ang kalukwan nga aramiden na. Asino tinobyo dayjay itaaya? Asino kumapay ngay? Ginalastog kan babaero at taga-kabangibang a barangay. Nay, kunak man no nag-breakdown kin ni Aldrin. Saan, nanang?
Idi pa'y akasta day di Anubyo na. No apay mangamin adi na pa'y laibre. Makita ano i-break na ita. Kasla seryoso mat itay, kabayatan ti pa nagsarita mi, nanang. Nakitam tinakita kanak ko. Anyat nakita yun, nanang? Daal drin kan Chelsea mo dagi jay. Kita Aywan. Anyat ar-aramiden da dito'y plaza? Kita kasla agday-date damot. Ay, nawaw. Kunak man no makiwin naswasan itinobyo na. Kasla naragsak damot. Ay na, di namanan siguro inaramid ti imbaga na kanyak. Agpa-advise, ngam di na matlagayam aramiden. Agpakamartir iti lalaki akas jay. Amu pa iti day taagayam ko, nanang. Nalaing mo't, nakaadal, ada natalgad at trabaho na. Ngam no apay nga agpalpalo ko iti lalaki asaan mo't ama ikarikang kwa. Kita anak ko. Nagmayat mo ti kakatawaan da ijay. Nagmayat ti kakatawaan da. Inton bigat, agsangsangit manan. Mabiit man laang, takasaok ti gayam ko, nanang. Urayan nak ditoy. Si kamat namin. Sensitive ka launay. Ti amok akit insukat na kun. Apay ko mga aramidot ti kastangay. Pastime ko lang dagi jay. Kunak tumat, da kayo dayta. Ha? Ha? Ani? Anyat aramidom ditoy. Mabalin nga agsarita ta, Chelsea. May papanitan niya. Tigayam ko ti kasarsarita, saan asika? Angam ti kayat ko, kat dua tala ang agsarita. Adala na patag nga ibagak ka. Anyat ibagam aya. Basta sumurot ka kanyak. Saan ang mabalin ang maamuan ti sabali, no anyaman ti pagsaritaan ta adwa. Anyat imbaga na rajekan ka. Apay anasken nga umadayo kayo. Ay, kwa. Ti may papaniti. Kanya. Ti may papan iti trabaho mi. Adda imbilin ni Sarkan kwa na. Iso timbaga na kanya. Pagpaiso. Ay nawaw. Apay ko mga agulbudak ngay. Apay nga rodakas niya ti panagkita ti gayam mo kanyak. Kasano akas jay? Kasla adda kayat naasawan si ka. Adda kayat nasaon. Wan mat, nakadkadlaw. Awan, talaga laeng akas jay ti matana. Ngam nasingput da jay. Kasjay ayamat kinasingpot. Kat no kasla kayat nakasipatin itay. Ichat mo kanumot ni Cecil akalugaran me. Asino a Cecil? Jakmat am mo. Ay nawaw, agin didiam mo kapay laang kita. May salaang mo ti Cecil akalugaran me. Ay nawaw. Awan amok dita ah. Kat no iha-heart react mo kanupay dagiti picture na. Di kan agrason ta impakita na kanya. Ang mga no aksidente anay talmag ko. Si kakat dimot. Adda ayamat ti aksidente akas jay. Saan laang amay may sa aladawan ti in-heart react mo? Ado day jay. Ay, kwa. Di ka matanagan. Ta si kamot ti ay-ayatag. Kat no nakapangpangit ni Cecil. Saan man asyak ti bulbulaam Aldrin? Agpaiso ti ibagbagak. Awan pagdanagam. Ta saan ka ngay sukat? Heart react lang mat day jay. Di ka matan malmal pa sa mga nanakaw. Saan ko amatil muntiin na po'y tatang? Ay lawaw. Apayay. Masadsadutak ang mga tatang. Noad na rik-rik na agpakita ka ni ti doktor. Ang mga nanyamot tunlay ta. Awan sakit ko tatang. Matlagayam. Apay nga rin nakasta ka. Wano, lalaki manan ti makagapaw. Jak amo no anyat aramidak tatang. Ni Aldrin manan. Ichat na kanungarod ni Cecil. Di itinmulatan ka ni Cecil. No ni Cecil ti kayat da. Kasano akmat nga rod no kasta ti aramidak tatang. Ay, kas ka lang maibusan iti lalaki iti kasta nga aramidam. Nagadaw alalaki dita. Natataer ka na saysayad na pa ngam na nga Aldrin. Ni Aldrin nga rod mat ti ayayatak tatang. Kasjay alalaki, ti kayat mo apakiasawaan. Riribok lang, ti ipainagan ka.
Ang mga numasapat ti ipapanaw mo iti dahito alubong. No dahito alalaki ti pakiasawaam. Ang mga numatay ka adagaw si tinalabas a konsumisyon mo kenkwana. Amokon, imay ka manen tanagapa kayo iti boyfriend mo. Ni, kasanoan na amuam ti may papan iti day taabanag, friend. Madlaw mo't, kita ang mantalangam. Ay, kwa... Anya, agpa-advise ka manen kanyak. Maudi day to yun, friend. Denggam laangan da ito in record ko. Ha? Anya ta in record mo? Tinagsaritaan ta idi napalabas nga imay ka dito'y balay. No, kasta. Naka-record gayam day jay. Wen, in record ko, taamok nga umay kantumanan dito'y balay no agapa kayo. Sayang laang ti katay kung agsasao, no di mo matlaang manan aramiden ti mapagsaritaan ta. Ay, nawaw. Bulodon pa'y lang da ito'y earphone ko. Denggam ti voice record, ta ipalpas ko pa iti aramidak iti kusina. Ayaban naktulaangan numalpas mo. Nasabat ko ti gayam mo di tadalan itay. Kat kumut-kut tong matan. Wen ata konsumisyon iti nobyo na nanang. Ay, nawaw. Aging gaita, kat an-anusan na ti babaero anubyo na. Katuan, Ay, kaasimat. di na pa yan maaramid ang naimbag ti trabaho na. Iso ang maungungtan ije office. Na, agasam man day ta. Hay, riribok lang day nga aldrin iti biyag na nanang. Ngam day to'y matgayim ko. Uray mamin ano ang mapasaktan. Awan lata manaknakam na. Ay, ang husto mo't kitay. Saan mo't ngamin analaka ti makisina no napatagkan ka jay tao. Wan ngam isumat ti kaasi nanang. No kanayon ang mapasaktan, dumteng tulat ta ti aldaw ang mabannog tagayam mo, anak ko. Kaanon tungay nanang. No addan ti sakit na. No naikatan iti trabaho na. Nay, apayakas tamod tayo anak ka. Ay nawaw, ti anya tatang. Law-law mo ten tapantalon mo. Ay, limaw law nga rod tatang. Di kan tumot nga minmangmangan. Wen ata saan kumot amatil muntiin na po'y tatang. Wala nga no kasta ka na yun, kasano ka laangan. Ay, diyaka mo tatang. Ay, pangaasim Mangan ka mo. Ang nadam ti salon at mautan narigat tagsakit ko naktumay. Wen tatang. Aramidam mo't ngamin Ang mga nunton madamdam akat agpatinggaman langan iti sao. Talaga ka di adi ka ag sorry kanyak ha? Apay ko mga agsorry katawan mo't inaramid ko adakas kan ka. Na, aging ga ka di ita, kat ilibak mo? Ay nawaw, tiyan niya. Kumut-kutong akong ga po iti stress ko kan ka. Sa anak ang makapangpangan aldrin. Apay asak ti pabasulom nga Saan ko mo't nga intaray ti kaldero yo. Apay kasta kaya. Di mo amo ti makontento. No awanan ni Bagam, mabalin mo ti pumanaw. Ang dalakad ko inton madamdama. Hindi ka manaktak. Sa dino manan. Awanan bibiyang mo no sa dino. Basta da. Kasta unay ti ungat ni boss kang kaitay. Apay ka no? Wen ata saan ko ang nailupas ti ipapaaramid na, friend. Apay nga men? Sa anak ang makafocus iti trabaho, friend. Talaga ka di adadaulang ti biyag mo para laang iti lalaki akas jay? Impakita na lang aruden ti dakas agalad na kang ka. Diyak ka ba ilan ti makiwin naswaskan ko, ana, friend? Ay dang nga, naglawag aluklukon na ka. Kastapay laang ti ibagam kanyak ita. Ita nga awan pa'y anak yo kat kastan ti aramiden na. Awanen pagbaliwan day jeng aldrin. Tano addaman, di kumapay. Mano atawon matan ti relasyon nyo. Agsan na ay ka, taamo nga agpayso ti ibagbagak kang ka. No di ka payag nakam, awan si kanto ti kaasi kunaktumag. Agbreak tan. Anya? Nalawag mo timbaga. Agwin na swastan. Nauma akon kan ka. Sigurado ka? Wen, nakapangedeng akon. Ang mga ninton madamdama katandan to man nagpakpakaasi kanya kaon. Dayta ti saan ama pasamak. Asino ka kumangay tapno dadaulag ti biyag kong gapulaan kan ka. Okay. No kasta ti kunam, di agwin na swasta. Ngam sakbay apanawan nak ditoy. Bayadam nga umuna ti utang mo kanya. Utang? Tay
Tay kwarta a binulod mo kanya ka. Nalipatang ka de, tay pinagpa-repair mo iti cellphone mo ide. Apay, pabayadan pa lang na dyan. Ay kat syempre utang mo't dayjay, saan adawat? Isend ko lang ang iti Gcash number mo. Ay nawaw, itad mo, itamot laang. Awan amok dita isend iti Gcash nga bagbagam. Sigurado adi mong tumot laang maisend. Nakitam di imay-may di ni Aldrin? Anya ti may day na, friend? Adam, gaya man nobya na. Ay nawaw, kaano pa'y? Nakitak ti post na, kat in a relationship kano, idi John tartilaang. Anya? In a relationship, idi June 30 kunam? Wen, ni Lori akalugaran tayo matla ang tinobya na ita. Makihitam dayta. June 28 kan June 29, agchat-chat pa'y dayta at tao kanyak. Agpakpakaasi nga urnusan mi ti relasyon mi. June 30, adadago sa nobya na. Pamanaknak nga awan may sasauna. Awan respeto na kang ka, iso ahustula ang anak iwin naswas ka kang kwa. An-anwam ti lalaki akas kinkwana ngay. Ay, naimbaglaangan. Naimbaglaangan tanakiwin naswasak nga agpaiso. Nailisi ak iti sakit ti ulo a lalaki. Panagkunak, nagsublikan iti sigod, friend. Ay, wala, friend. Naragsakak manen, awanan ti pagdandanagak. Makafocus ak meten iti biyag ko. Good morning! Ne, blooming ka ita Siyempre Kun madlaw ko alumuklok magkamanan. Una, taawanan pa kariribo ka. Naimbaglaangan ata nakapagpanunot kamatlaang, friend. Siyempre, friend. Ayun, gayam. Agdaton ka nun ni Denver kanya. Asino a Denver? Ni Denver akaanakan ni Mayor Agpaysa? Un, friend. Saan ko pa'y nga inaklon? 2 bulan laang tinapalabas idinakiwin na suwasak iti ex ko. Ayun aklo nam tulaang nga no nakasagana ka manen, friend. Naimbagday jay takas kang ka, profesional kan ada na talgad at trabaho na. Saan lang aday ta? Mayat pa ti background na no maipapan iti love life. Ada pa'y negosyo na. Saan akas la jay ex mo? Naku nampay, friend. Ada na Chelsea, tata. Ada ito nag. Apay ka tay. Mapalin na makasaritak. Asino tabi si tatang? Ni Aldrin, nakaw. Ay, nawaw. Anya pa'y lang ang aramidon day ta lalaki dito balay. Sikat igagarak, Chelsea. Ay, pangaasim, di na kun gulwan. Apay, nagwin naswas kayo kin ni Lori. Iso nga adda ka manen dito'y nga agpakpakaasi kanya. Naamiris ko asikagayam ti ay-ayatek. Makapakatawa ka mata. Please, kasaritan ako, mama. Ay, saan? Jack kayat. Amangan no anya pa'y ti maibaga ni Denver asutor ko. Papanawan yun day tatatang. Di yu paspastrakan ta amangan no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Oh, nangagmumat siguro na jay. Pumanaw ka ka noon, taawanan namnamam iti anak kau. Ay, nawaw! Daytoy kat maysa apalagip kada tayo. Adi tay rumba nga anusan dagiti bambanag amang mangted iti ladingit kan konsumisyon iti biag tayo. Panunutan tayo kitdi ti bukod tayo a pagsayaatan para iti napimpintas a masakbayan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag nga aldaw mo, Kevina. Ay nawaw, da kayo manen na nasabet. Anyat masapul yaw. Imayak tagpariserbak kumamanen iti similya alakaw. Naa, agpa-reserve kayo. Intun kwan, utangan yun tumanan. Awan matkit diti utang mi nga intarayan may nakong. No kasta nga umutang kami kat bayadan mi mat adagaws. Makabulan laeng nukwa. Saan ako nga agpapautang itanana? Uray makabulan laeng. Saanan tamang ano intun pa nagbabayadan kat nagadunto ti rason nyo. Kas kumaidi na udi nga imutang kayo. Nagsakit mo ngamin ni tatam. Ngam binayadan mi malata. Uray manulaeng kumanakaw. Dinak man dagulitin nana. No imbaga ka sa anak nga agpapautang, talaga asaan. Di yu ipilit ti kayat yo. Sige. Ipadas mi laeng ang timangkita iti sabali a supplier. Nasaysaya at pay. Saan asyak ti pagparikutan nyo kunak tumal? Una yan ti kasta, Kevina, bakit? Ung tampayan di bakit? Asino ti saan ang makaungot kang kwanak at dagulit mo? Mabalin mo't akasarita mi tinasayaat. Oh, anyat imay na imbaga rin aya. Umutang ka no iti similya kat sa anak nga imanugot. Ninanasabit mo't day jay. Anya kumaita no ninana sabit dayjay. Anya ti diferensya na. Amo na mo't bayad. Wan angam agasam man ti makabulan a panaguray ko. Maawatam kumamot ti sitwasyon da, bakit? Basta saan ako nagpautang. No awan da, awan mo't negosyom. Saan laang mat adana nasabit ti customer ko. Nagado dita. Kat no saan lang nga dananasabit ti pinagsasawam. Ado da pa'y. Apay ngamin apakibibiyangam ti diskartik aya si ka, Cesar. Gaputa saan na may parbeng ti kastangar aramidem. Saan lang nga ti ganansyam ti panunutem, bakit? Umayngatan ni Uncle Pepe ita, tatang. Day talaan ti Jack amma umelo day anak kaw. Anya nga tanong mapanyo kitaan ijay balayda, tapno malpas kumata greenhouse. O sige, mapanak itayan da inton madamdama. Ti permit mo nga'y, nailakad mo ka day. On process pa ilaang tatang. Kunaklakit din nun alpasan. Kahit dagiti daduma ang materialis nga'y, naka-order kaan. Wan nga mai-deliver pa ilaang tatang. Mala, mangantang arudan ta mapanak itayan ni uncle mo inton madamdama. Anya nga'y tiinluto yu asidaan. Impapudot ko laeng tay nabati asida hindi kalman anak kaw. Ala, mangantayo nga rudan tatang. Tapno marugyan manen ti maaramid ita nga aldaw. Greenhouse mo gayam di ipapaaramid ni Melo di dita kabangibang a barangay, Cesar lakay. Ay nawaw, anya kung may tagan ka no greenhouse day jay. Anya nga tati imula da ijay. Naggapu ka nga rudan ijay, di mo ina sinaludsaw. Amang ano ibagada ang maritisak. Tidamag ko kat para ka no iti similya. No kasta, agila ko da ngarod iti similya. Siguro Diyan ka mo. Nagpaisuman day ta. Kompetensya ang dakgayam day di a babae. Awan dakes na, no kaya't damot tag negosyo, bakit? Dakas taadan to kakompetensyak no kwa. Anya? Matuloy ka day, ti aramiden tayo ita, anak ka. Wan tatang, tapno addaman mo't mailako tayo. At datang dana makanwata, ngagtrabahaw. Kinasaritak da kasinsin meli. Umaydaken lakay na tatang. Anya nga tati ilutok apangaldawan tayaw. Karnilatan tatang. Mangala kayo iti kwarta iti pitaka. Adapay mo tayo pensyon kaw. Para kada kayo day ta a pensyon, tatang. Daytoy pailaeng ti igatang ko. Di bali ata ikanak mo iti kwarta no kasta amay busanak. Okay, da kayo ti makaamo tatang. Mala, gumatang kayo nga rod iti rekado, Juan. Ay, way. Automatic dayta. Ano siya, anak ka?
At damot gaya man lakom asimilya melody nakkaw. Adda anana. At dapay nabatay, saan ka di pa'y ana i-reserve da kita? Saan pa'y nana? Agpili kayo ano anya ti kayat yu dita. Okay laeng kadikan ka, no utangag pa'y laeng. Basta saan amabayag anana. Ay wanak kong makabulan la siguro. Pangururayan mi iti kwarta me. Ti amo ket ni Kevin ti pangalalaan yu ini nana. Wan ngam saanan ita. Apay mat nana. Adda utang yu kan kwa na. Awan met kit day. Nakabayad kami meten iti utang mi kenkwana. No kasta nga rod. Adda pa'y daduma ang makagapo nana. Ti panagsasauna ti jak kayat nakong. Nasaya at met numaminsan. Ngam numaminsan ket talaga adyak maawatan ti ugali na. Kasta gayam. Kayat ko la amaamuan, taamangan no siyak ti apaan na. Ibaganan tukit di nga inagaw kayo a buyers na. Naibagak metkit di kenkwana amang kita kami iti sabali a supplier. O sige, agpili kay nga ruden, ta ipa-deliver ko iti ayan nyo, nana. Awanan ba inday di a babae? Ay nawaw, asino a babae, bakit? Adaman siguro kaapa mon. Day di a melody ah. Apay ni Melody, anyat inaramid na kin kaya. Isumat kan ti paggatgatangan dagiti sigud a buyer ko. May sumot ti kayat da. Awan maaramidam ano may papaniti dahi ta abanag. Kasano nga rod mat ama kalako akno kasjay? Iso asaan na gumatang dagiti buyer mo, tama naging bubukod ka ngamin. Anya? Agpay sumot, tilang maganan siyam ti aday ti panunot mo. Natural. Negosyo nga rod. Anya ti kayat mo? Agpalugi ak. Ti kanyak laeng kat maawatam kumamit dagiti buyer mo. No kurang ti kwartada, ano sam ti aguray, nang runa no good payer damit. Apay asikat ti agdesisyon kat negosyo mat dayta. No kayat mo di agnegosyo ka mat tapno ammom ti lawlawatam. Talaga di mo ammo ti makorektar. Makammo ka man langan. Kastagayam ti lakom. Adda parikot, Kevin, na? Ammom nga adalakok akasta. Di bali taagin na dayo tamat. Saan mat amay may sa barangay ti ayanta. Ngam saan mat ama iparbang ti kasta. Anya? Ada permit mo nga agilako iti similya, wanaw. Ay adda permit ko. Kompleto ka day. Kinumpleto tapno awanen maibaga ti sabali a tao. Kunamlan asino mat dito a babae. Agtutulad mo nga ron iti negosyo. Kasla agdua-dua ka Di ka mamate? Anyat amok ngay, amang anukon kunamla ang dayta. Mabiit lang ta ipakitaken ka dagiti permit ko. Tapno di mumet ko na. Saanan? Agtutulad ka malaang. Ay naagtugaw ka ta ipakitaken ka. Tapno di nakmanen pagpanunutan iti dakes. Anya ti imay imbaga na di akivina, anak kaw. Imay na sinirip ti greenhouse tatang. Ay nawaw, apay ka naw. Madilakit ditirik na dayjay. Tagpada kami iti negosyo. Kastamat na talaga. Adalat ta ka kompetensya. Agtutulad ko na napaykit di ang. Ay, awan, ano kasta? Sikan tumanan ti pagpupudutan na. Angam saan na naparikot kanyak dayta tatang. Tinapatag kat awan dakes nga aramidak kan kwa na. Sa bagay mo't di Awan ka po na, tapno agbutang ka kenkwana, tawan mo't basol mau. Agpay sulaunay ta na ibagayo tatang. Mala, agsagana tayo kit din, taadumanan ti maaramid ita. Uwan gayam, asinaw ti maideliveran ita nga aldaw. Taluda tatang, mabit lang ang takitaag ti listaan, tapno sigurado, narigatan ti agkamali. Adaak dito'y nanasabet. Makumikom ka magaya, Melody. Tanda ni malpasan nana. Adda masapol niya. Bayadak ti utang mikin nila kay ko, nakong. Ni, awan pa'y mat makabulan nana. Awan pa, ingam adda maten kwarta may. Amangan no adda na patig apangusaran nyo iti kwarta. Makaurayak matkat nana. Nang runa kat makabulan tinagtulagan tayo. Awan matkit di ti pangusaran may. Iso nga ibayad mi kun ka tapno malpasan.
Tapno awanan utang a panunutan may. Okay nga rod, nana. Agyaman na. Awan anyaman na nakong. Pautangan na kami tumanan na. Ay nawaw, unlat ka, nana. No good payer kayo, makautang kayo manen iti similya alakok. Daita kati kayat ko kan kanakong. Nalaka ka akasarsarita. Kan saan mo nga apaan dagiti buyers mo. Naggapuan ti similyayo na nasabet? Ha? Naggapuan ti similyayo ko na. Ay kwa. Day di a melody anya. Wen, ni Melody nga agpaisaw. Apay ka day. Kay kayat yu pa yun ti mapan gumatang ije kabangibang a barangay ngam ti gumatang kanyak. Di mo't na ibagam kanyak asaan kan nga agpautang. Anyat impakpakan day di a melody kada kayo aya? Awan mo't kit day. Ngam nasaya at lang amin ti panakilangan na kada kami. Kan maawatan na ti sitwasyon may. Nagrabaw mo ti kasta arason nyo nana. Panagras-rason mo ti ubing dayta. Anya? Mabait man laang lakay. Isardang mo pa'y man tilugan. Ay nawaw, apay ka di ha. Basta isardang mo. Alay ta, apay ka di. Da melody mo day chay. Kat isuda nga rod. Apay, anda parikot? No kasta, agraman sa bali ang munisipyo. I-deliveran na iti similya alako na. Mangrugi ka man ako na akon bakit? Agasam man dayta. Talaga akayat na alakwan amin. Agraman dagiti kabaranggayan ta. Apay, may parit aya. Depende ano anya tinaikarga iti permit na. Kat uri si kamot. Adda na iti bayar mo asaan tayo akalugaran. Kat naawan mo't nagdumaan niyaw ka ni Melody. Talaga anapuskul ti panagrup-rupa man niya. Ay nawaw, awan amok abasol ko ken ka, Agawang mat amin a customer ko. Adala nga rodan dagiti kabaranggayam a customer mo. Agraman kabaranggayak kat customer mo pa yan. Uray iti sa bali a munisipyo. Mangi-deliver kayo pa'y. Isuda mo tinagorder kada kami. Saan mi nga impilit tila ko mi kadakwada? Awan bibiyang ko. Ti kanyak laeng kat amum ko mati limitasyon mo. Katwan mat. No kasta nga rod, dagiti laeng mat kalugaran ti lakwam di kan rumwar. Naa, apay aparitan nak ngay. Feeling boss kamutan niya. Uray si kamut, nakitak ti post mo iti Facebook. Kat uray sa bali ang munisipyo, mangi-deliver kalat na. Wen na atay sumag nga rutya da iti permit ko. Kat uray siyak mat, agpada talaang, iso adinak man parit-paritan si Kakavina. Ipalagip ko laang saan ka abos tapno kontrolam ti tunggal garaw ko. Pudno ka di tinadamag kaw, nga inapa nakakano ni Kevina. Ay nana, gapulaang kadagiti semilya alako. Ay nawaw, anya ka numanan ti issue na. Jakman amo nana, pagpupudutan nakmat daya babae. Nagsasao ko namlan iso ti boss ko. Ay na, umapalakit diken ka, iso akas jay. Anya kumamat ngay ti apalan na nana. Umapal taadda customer mo. Ay, imbes nga ipamaysana ti atensyon na iti negosyo na. Ay na, saanan na, taday tamatan karaw mo ti bambantayan na. Karkaro asaan ang makalako no kasta ti aramidan na, nana. Ay na, agkaralabas mo day taalugan. Ay nawaw, agkaralabas tada nga rod i-deliveran na. Customer na mo aminan. Adala tamot customer mo. Adaa, ngam naksayan mo tan. Ituloy mo latta bakit? Manayunan to kadimanan. Kasano ang manayunan? Kat kontrabida day di a babae. Tikat di negosyom ta si kaswam. Sana na giti kakompetensyam ti bambantayam. Taawan Kasta, palawa umpay ti greenhouse mo, Melody. Tatang, Asino ti kaduam nga agtrabaho ngay. mangtang danak tatang. Adamat ten na urnong ang maigatang iti materyales.
Sigurado nga naman ang gumurakin ka no kwa. Nairuwama kong tatang. Tidakas na laang kat apain na kapay. Basta siya, tila ang negosyo ti ayan ti atensyon ko tatang. Saan nga iti sabali a tao? Day tamad ti kayat kukin ka anak ka. Uray apain na ka kat napakumbaba ka latta. Tano makiapaak. Sigurado asaan matlaang nga agpakumbabaday jay tatang. Tak paikit di Hay, awanan. Ad-adumot ti customer day di a melody ngam iti siya. Wana talimawa mo ti greenhouse na. Makaparurod day di a babae. Kontrabida talaga. No kayat mo di palawaan mo ta greenhouse mo. Amukon. Kisayak laang ti presyo dagiti similya alakok. Anya? Para makita ano awampay gumatang kanyak lakay. Wana? No kasta ti aramida, sigurado gumatang kanyak dagiti tattao lakay. Manayunan ti customer ko no nalaklaka ti presyo ngam ti presyo day a melody. Ado tila ko kasi milya itana nasabet. Ha? Amangan kunak no kasapulan nyaw. Panagmumulamot man nana. Adamot tan ginatang mikin ni Melody nakong. Ay, kasta ka day. Sayang mo't nana. Sakit na laklaka dagiti lakok ngam iti similya alako ni Melody. Aya, Dakkel atipid ano siya ti paggatangan niyo nana. inton maminsan laangan nakong tanakamula kami mutan. Sayang mo't nana. Dagiti amamuyo ngay. Ibagayo akadakwada ang nakasil dagiti lakok a similya. Sige, ibagak to kadakwada nakaw. Naibusmat gaya man tila ko masimilya, bakit? Kunak tumot kang kalakay. Epektibo ti inaramid ko. Ang ada ka di mo't lang ganansyam? Ay ikwa. Dakkel mo ti sales ko tanagatang amin. Uray dakkel ti sales mo, adala ta posibilidad na malugi ka. Nang runa no dakkel mo ti gastos mo. Mabit man laang takwenta ak ngagpaiso. Kwenta man nalaing. Amangan mo't no nalakaunay ti panangilakom, kat nalugi ka mo't gaya man. Daytoy amin ti gastos. Daytoy mo't ti sales ko. Ay kat kwenta ano man ti gastos mo, tapno amom no adapay ganansyam. Wun, mabit lang ka di. O niya, Ay nawaw. Dakkel ti gastos ko lakay. Dakdakkel ngam iti sales ko. kunak tumot ka na ka. Nalakaunay ti panangilakom. Amang ano nagkamali aklaang. Ulitak manan. Nukit kita nga mintilista am kat madlaw alogi kan bakit? Oray kwenta mi ti maminribo. Talaga alogi ka no kas ti presyo. Adala ko kasimilya dito inana. Nadamag ko na ibusan ka no ni Melody. Wen nga road, kurang magayam tinaipa-reserve ko kunkwana. Adala ko dito inana. 1 month to pay no kayat yo. Sim price laang kini Melody. Lugi ak ngamin no bagsak presyo. Basit laang ti kasapulak nakong. Gumatang kay nga rodon ta ilistak pay laang nana. Sigurado ka kaday. Ay nawaw. Ibagak ka din no sa anak asigurado nana. Malaman nga road, ikanak iti upat at tray laeng. Tay sigud agat gatangaken ka Agyaman aklaunay nana. Ibagayon to kadagiti amamuyo. Tao may damat gumatang dito ayang kuno kasapulan dati si Milya. Always open kami nana. Wen, ibagak to kadakwada, tao may dagumatang ken ka. Angem di ka ngamin agong unget Saanan ita nana? Nagbalbaliw akon. No negosyente tayo, nasken anasaya at tipan nakilangan tayo kadagiti buyers tayo. Iti kasta kat agsublidan tumanen agumatang kada tayo. Ay nawaw! No mabalbalin, liklikan tayo kuma ti makiapa. Kang runaan iti amin, kontrolan tayo ti panagungat tayo. Kasarita kan makilangan tayo iti nasaya at kadagiti customer tayo. Taday ta ti makatulong iti panagduras ti negosyo tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni Basilio mo, jay limabas. Iso nga rod nanang, apay ka ti. Papanan na day jay. Apayakas jay ti kawas na. Iti ayan daan tiloy da kano nanang. Ay nawaw, anya ti aramiden na jay. Dayta ti jakon sinaludsud ken kuana. Amangan mo't no. Nonya nanang. Ha? Amangan no agdat-daton mo't na jay alakay iti kumaray. Pagkunaan nyo mo, Agsubli-subli mo ngamin ijay. awan mo dagas na no agdaton ken nanaloy da. Total, agpada da matabalo. Pakpakawan. No kaano mo't alimmakay kan bimakot da. Gematal damay. Umapal kayo manakon-akon nanang. Ay nawaw sana. Apay ko mga umapalak ngay kadakwada. Ha? Saan apulaos? Naimbag langan, tasaan nga agong unget ti anak mo. No kasta nga umayak dito'y balayo, Loida. Nasingpet ni Carmela nga anak ko. Man nakaawat day taatao. Iso nga awan nga rod pagdanagam, Basilyaw. Oh, agkapi kayo pa'y nanang. Tata Basilyo. Agyaman na aknak kaong. Awan anyaman na, tata. Ungayam. O kailangan kanikan-nikano. No adaman nagkinaawatan nyo iti inak. Awan parikot dita, tata. Di kay madanagan, tasaan kayo aguraan. Ay, agyaman naklaunay na kaong. Awan rumbang apagdanagan nyo, tata. O sige, panawan kayo pa'y Tagluto ak iti pangaldawan tayo. Nayonam ti ilutom nakaw. Wala nang. Kunak tumat keng ka. Man nakaawat ti anak ko. Nang runa numakita na anadalos ti intensyon mo. Italaang manan nga may kadito'y balay maribikay. Wen takanayon mo't dadya a Basilyaw dito'y balayaw maray. Apay, adda nagkinaawatan nyo iti dayjay akalugaran tayo. Ay, kwa maray. Kinapudno na. Ada relasyon mi kini Basilyaw. Inaklon kun Ay nawaw, adda pa'y gaya man relasyon nyo. Kunak ano agdat-daton pa'y laeng kan ka. Inaklon kun atay sumula ang tipagturungan na maray. Kun may saan tayo maten nga ubing. Ay unay kamutan. No kaano mo't abim makit ka. Gematal ka maay. Anyat ko na maray. Ay. Ti kayat ko asawan, maray. Apay nga italaan na panunot yu ti kasta. Lakay ken bakit kayaw. Gagangay na maray. Uray lalakay kan babakit tayaw. Adalat tamat karbangan tayo nga agayat. Mayat mo laang no makirelasyon tayo madan. Tapno adamot katulungan tayo Ay nawaw, anya tinakakat-katawa nanang. Ay, dagita atat tao Sino man ay? Damariloy da ken Basilyo At damot gaya man relasyon dagiti loka. Anya ko maitan o da relasyon da. Maan ano kayo aya? Nagalas akit kita at sika. Da kayo kit nimot nanang. Sa nabasol ti agayatan niya. Unangam itikas jay nga idadda. Insecure kayo sama titigayam yaw. Wano, korsonada yung mat ni Tata Basilyaw. Kat agsilsilos kayo laang. Isa kasta ti rumurumwari tingiwat yaw na. Agtal na ka man si Kagaray. Tila ibagbagamag.
Saan ko akursunada da di Basilio niya? Saan ako laos? Inton umay abulan, ag naeda kon iti balay ni tatam a Basilio anak kaw. Ay nawaw, saan amabalin nanang? Apay asaan? Dito'y latan balay at ipagnaedan nyo. Adam balay ni Basilio. No ijay ti pagnaedan nyo, awan mat kadwak dito'y nanang. Ibagak nga ron kang kuana, adito'y latan ti pagnaedan may. Okay laang kang ka. Kay kayat ko ano dito'y ti pagnaedan nyo adwa. Ipadas yung nakasarita nanang. Isupay laang ti agadjas Sigurado nga umanugot day di anak kaw. Uray okay laang kan kuana. Ipakaawat yulat na. Itikas na, awan maibaga na kada tayo. Wan anak kaw, kasta nga ron ti aramida. Anya ta nakasako abi nagkatyaw, Tata Basilio? Dagiti murengkaw, nakaw. Murengyaw? Apay, anyat napasamak tata. Kasla pinagtalaw da kayo ni timis mabalayo ay si kakit di mat nakaw. Saan? Sa dinong ti pangipanan nyo karagita. Napagsaritaan mi ngamin kanina namloy da nga agden na kami. Kat ti kayat na, ijay balay da ti pagnaedan may, ta iso ti request niya'y anak na. Kastagayam tata. Way, naibaglagan ta nasingpat ni Carmela kanyak. Kayat na ta siyempre, ada kayo katulungan ni Nanaloy na. Nang rona pa, no makiasawa mo ten. Ay, wain, da kamin tulangan ka ni Lloyd at yung tinulong na damot ten bukod a pamilya ni Carmela. Agkape ka, Basilio. Agyaman ako na bakit. Mariluida! Adda ka kaday? Nay, ni Mari Vicky ti ada itiruar. Mabit laang takasaritak. Amangan no napatag ti ibaga na day jay. Sige. Naimbag nga aldaw mo, Mari Vicky, sumrak ka. Mabiit man laang maray. Ada ka ti parikaut. Ni Basilio mo't di makikita. Nakasapsapa mo't nga imay dito'y balaya. Kinapudno na. Agdenden na kamin ken Basilio Maray. Dito'y balayan ti pagnanaedan na. Anya, agpaisaw. Wen Maray. Ay unay kayon maray. Di kay mabain. Anya ko mati pagbainan mingay. Ay, ipadlaw yung launay ako Ipadlaw ti anya. Amumon ano, anya ti kayat ko asawon maray. Sige, agawid akaw. Si kantula ang ti umay ijay balay no saan ka abise. Agawid akpay tapno sa anak ama kasi nga kada kayo iti boyfriend mo. No kasta, basa pa ka man gaya man. Masapaak, tayo supay ti malpas ka o bakit. Sumuro takkang ka. Ay nawaw, kunak man no ada aramidem ita. Ada angam itantan ko pay laang. Sigurado ka kaday? Wan, tulungan ka pay laang itigardin mo tapno nabibit amalpas ti trabaho. Mailiwak ngamin kang kanuawang ka makitak dito'y balay. Ay, sika talaga. Agawid ak tumot lang. Basta, sumuro takkang ka. Okay, anakin ka na ita. Agsaga na kangarudan, tagrubatan. Sino man ti sirsiripan yun di tatawa na nang? Limabas manen dagiti gatel. Ay nawaw, sino ti gatal? Daloy daken Basilio Ay, kunaklakit din no sino? Ti kumari o kan ti boyfriend na matgayam. Kita man ti kasjay ngar aramiden da. Apay ka din anang? Naka-holding hands da kanu matamagmag na. Gagangay na tadamot relasyon da adwa. Nagalasakit kitaan. Karurod ko man day ta Basilio. Anela ti makagapo ayan anang. Diyak maawatan no apay kagura yung matinobyo ti kumaryo. Ay diya ko nagsaaw. Basta kagurgurak launay da diya at tao period. Ex yun samat ni Tata Basilio. Ex-mat alaw-lawatom dita. Sana. Anya ngay nga raw. Kurso na dayaw. Wano, agselseros kayaw. Ay agtal na ka man si Kagaray. Tila ibagbagam mag...
lumabas apaw. Lumabas kay laangan ano lumabas kayaw. Ay nawaw, apay akos ko sila panakmanan si Kambikay. Ha? Gatel alakay. Na, apay akasta ti panagsasaom kanyak. Ada ka di basol ko ken ka, ajak amaw. Ang salodsod ka pa'y laang nga main. Idi pa'y amad-madlaw ko ti kasta at tratom kanyak Ay lumabas ka kit din no lumabas ka. Nagadupay laang mo't ngay bagbagam dita. Noan man ti pagsaksakitan tinagam mo kanyak. Sorry pakawanan na urawan mo't amok basol ko ken ka. Anya nga tati aramidok anak ko. Ay nawaw, apay ka dinanang, adda parikot yung. Siyak mo nga minon ti pagsasaritaan dagiti marites akalugaran tayaw. Gatulak ka no abakbakitan. Sino tinang ibaga iti kasta nanang? Ni Mary akalugaran tayaw. Agpadadakin ni Mary Vikay. Idi pa'y adakas ti rumrumor itingiwat ni Nana Mary nanang. Ay naapal dalakit di ti daduma. Nagagat ngamin ni Tata Basilio. Ni Mary Vicky ngay, apay akas jay, liklikan nakmutan. Ang mga nubi sila ang ati kumari yun nanang. Nukasta ngamin amakitkita na nga agkuykuyog kami kini Basilio. Kat sabali ti panagkita na kada kami, madlaw ko ka. Ay nananang di kay agpanunot iti negatibo. Isupay apaka-estresan nyo dayta. Ti panunutan nyo latan, kat naragsak kayo kan Tata Basilio. Di yu ikaskaso ti sauda. Tinapatag kat awan maag-agrabyado yu apada yu a tao. Mabiit la ang lakay. Apay ka day. Ni Mary Vicky mo day. Ay wine, isong agpaysaw. Ay nawaw, adda lalaki aka holding hands na. Ni Juan akalugaran tayo daydaan niya. Isong agpaysaw, panagkunam adda nga tarilasyon da. Kano nakaholding hands da. Nay, nakita da tansan. Nagtalikod damot na nadwa. Wan nga raw, ang agawid takidain, ang mga nupanunutan da asipsiputan taida. Nang runa na bayagan asaan kam ang nakapagsarita iti kumaray. Muto'y tabag mo, ta ikama. Nitatahuan mo tinang itulod kada kayo dito balay nanang. Isumot nga main. Apay ka day. Agpudno kayo man kanyak? Adda ka di relasyon nyo ka ni tatahuan? Ay kwa anak ka. Di kayo madanagan, ta sa anak nga gungod. Ha? Agpaysaw? Okay laang kan ka, garay? Wana, sino ako mamutamang lapo di ti relasyon nyo adwangay? Ay naagyaman naklaunay anak ko. Kinapudno na. Idi pa'y napalabas a bulan nga inaklon ko ni Juan. Kasta ibagayo ti pudno, ta madi ti agilimlimod na nang. Inruaryo mo't manan tay duldulin nyo abasaw. Wala tada bisita kanak ka. Sino nanang? Ni Mariloida. No kasta, nasaya at kayo manan adwa. Sigod mo. Saan kami mo't anagapa? Talaga laang abisi ni Mariloida iday. Iso aman manung agkita kamay. Kung nakalaki din, friendship over kayo. Ay saan na? Ni Tatam Juan Gayam. Sa dinungay ti ayan na. Madama, pakpakanan na, nagiti tarakan nyo ababoy nanang. Ay si kaman nga ron ti ibaon ko anak ko. Ijay, Di ta istur mapan ka gumatang iti karnay, ta iso ti ilutok a pagsasangwan tayaw. Kan tinapay kan Diyos pa'y gayam. ilis tayo man langan nanang. Ang mga daman malipatan yon. Diyak kaya tagkarasubli di ta istora niya. Ay wan amaray, no maipapan iti kinagagat, awan mo maibagak ni Basilio Anobio. Ni Juan ngay, kumusta kayo umatan? Nasaya at kami maray. Kinapudno na. Adda pensyon nga aw-awatin na dayjay. Aya, pensyonado magayam tinobyo. Ayun amaray. Iso amagatang na amin akayat kaw, ta adda pensyon na.
Nagsya at no kasta maray. Saan laeng aday tamaray? Amom kaday. Sipod na kirelasyon na kin ni Juan, kat mariknak anaragsakakan kuan. Ay kat true love day tan amaray. Day jay laeng taadumat ti sao dagiti kaaruba. Ay namaray, di mulatan ikaskaso dagiti kaaruba akasta. Stress laang ti ipaay dagita. Sa bagay matkit di Ay wanggayam, saan mo mat siguro nakagura ni Basilio anya maray? Saanan maray? Maasarak lang amin kan kuan na iday. Tasipod inaklon mo, kat isumutin ti ayan ti atensyon mo. Saan tapayan ang makapagmaritis no ko? Day talaang gayam ti makagapaw maray. Katuwan. Ay, kunaklaki din no kursunadam ni Basilio. Ay saan Apolos maray? Naimbagmanta saan na kayo kinatawaan ti kumaryo nanang. Iti anya aga pong aramiden na ti kastangay. Wen tatila imbagbagayo hindi na amuan yung ada relasyon dagang Tata Basilio. Ita, da kayo umutang tinakirelasyon iti lakay pa ingam ni Tata Basilio. Di mo man ipalagip day ta anak ko. Guilty kayo lang, iso akastana nang. Isungarod adimon ulit-ulitin. Inton sumaruno, agtanang kayon. Tane, tilmunin yung matgayam na iti imbagbagayo. Malawunan. Itulod mo kit di da ito iti ayan ni Tatam Juan. Tadyak mo't mabagka. Tulungan yung mat ni Tata Juan iti trabaho na Madimot no da kayo lang, titultulungan na. Wen kaday, mapanak to iti ayan na inton madamdama. Agkapi ak labi ay. Makimisa tayo madan Wen nanang, nga maladawak ta dapay aramida. Umuna kam nga rudan ken Tatang Basilio. Okay, sumaruno akto nanang. Ilupas ko laang ter aramida. Agrobwat kami mulaangan. Nasapa pa'y mo't nanang. Un ata dagasan mi pay damari Vicky ken pari Juan di Tabalayda. Sigurado nga agi istorya kami manan, sakbay amapan kami ije simbaan. Agkukuyog kayo ama kimisa. Un anak kaw, iso nga min tinagsaritaan mi kini Mari Vicky idi kalman. Nasayaat nga rod no kasta nanang. Umuna kam nga rudan, sumaruno kan taw. Basilio! Umayag! Agawaam Nay, adda kayo magaya mon maray. Ay agawaam dita at addan da mariluy da Juan. Ay pasensya kayon maray. Naladaw kami ngamin anak kariing itay. Okay laang maray, nasapa pa'y makijay. Mala agtugaw kayo taagkapi kayo pay. Pangururayan tayo kin ni Juan. Anya ti kapay maray at dagatas na no. Kung pormino anya ti adda maray. Si Kangay Mat Basilio at dagatas na no awan. Ay, siyaklat tan timang timpla iti kapay, tapno amaw. Ay mabalin latamat. Daytoy tigatas ken asukar. Adda kapi dita tirmaus. Adamot baso dita lamisaan. Sigay, panawan kay labi ay takasaritak ni Juan. Nakabumbuntog mo ngamin day jay. Sa anak mo tinakos ko sila pantigay maw. Saanin ata uray iso kat adamot nobyo na. Padasin na ti agsa o iti dakas maipapankeng ka. Tamakagngagmat kanyak. Lakay pa jay boyfriend na itangam siyak. Naku nampay lakay. Ay, nawaw! Laglagi pan tayo kumaakanayon at ipanang respeto iti desisyon ti pada tayo a tao kat pundasyon ti naurnos ken naragsak a panagkakadwa. Di tay agisawang kadagiti makapasakit a balikas. Ta mga no agbalatak tumatla ang kada tayo ti insawsawang tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw!
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay. Oh, apay ka di, Elaine, bakit? Daytoy laang ti supli ti 250 nga inted ko kang kalakay. Uwan, bakit? Dahil talagang matintod ni Nana Doris. Ay nawaw, sagmamano ti itlog ijay aya. Depende iti size, bakit? Naitaginatang ko, 230 ka no. Kat no 215 laang ti kastoy idi napalabas a bulan. Hindi na palabas sa bulan na ijay, bakit? Sa balitan. No sa anak ngagbindot, talo no patabulanan asaan ta agimatang ititlog. Kan may sa, ngimi naman nagiti magatgatang. Anyamat ti kasta. Isublib na nga itlog. Nangin nalaunay ta 230 asiningir na kang ka. Di bayadaklat tanti 15 pesos ken ka tap na awanan parikot. Ay saan? Isublim day nga itlog. Tagumatang talaangan iti sa balay. Nakababay naman ti kasta bakit? No di mo kayat, siya kunti mang isubli iti istor na. Anya? Isublik ti itlog ala ko yun, nana. Nay, apay nga isublim ngay. Wala, ta 230 mat ti siningiryo kinilakay ko. Ngimi na nga mintitlog, balasang ko. Imbagak mo't day takin nila kay mo sakbay agimata. Ay basta, isubli yu ti kwartak, ta isublik mat tila ko yo. Na, para 15 pesos lang. No barya lang kada kayo ti 15 pesos, saan kanyak, nana? No ited ko ti 215 ti may sa atray. Lugi akmet. Isubli yu kit ti kwartak, tapno malpasan ti saritaan. Malah tapno awan adu asaom. Mudtoy ta itlog, ta isublik mo't ti kwartam. Kasta Ay, una yan na ito, babae. Imbes ang makisarita iti nasayaat, isupay ti makaungat ita. Anyat ko na yun, nana? Ay, awan, balasang ko. Kasarsarita klaang ti bagik. Adto'y ti kwartam. Bilangam anaimbag, ta amangan no inton madamdama, kat ibagam tumanen akurang ti inted kaw, uray hustulaang mo. Apay na jay, nagapa kay samat ka ni Elaine kapsat. Pagkunaam mo't kabsat, Agong ungit mo't ngamin. Jak maawatan ti ibagbagana hanggang madlaw ang makaungat. ay una yun dayjay babae. Insublik lang aruden ti kwartana, nagadupay laas sa una mo. Anyat na pasamak aya. Imay gimatang nila kay na iti itlog dito'y istor ko. Imbagak matkin ni Anderson at 230 ti may sa tray nga itlog. Ngimina ko na. Idi kwan, imay ki din ni bakun na. Nagreklamo manan. Una, sakitin na ti 15 pesos ang iminaan ti lakok nga itlog. Anya, Hay makaparurod day di atao no maminsan. Nagado nga ibagbagana. Tijak pa'y kayat, agung unget ang makisarita. sipon pa ide aging ga itakat kasjayan na dya babae. Sapay la kumata makatumpong itikasken kwa na bareng agnakem. Wan kumaa. Ada imbati da apaw dito istormaw. Ay wen adda, mabit la ang taalae. Adto yung tigat-gatangem nakong. Agyamanak na na. Kita at amangan no umay tumanen ni bakit mo. Kat agis kandalumanen dito'y istor ka. Saan to na mapasamak na ito na? Pasensya kayo na iti naramid na iti na panalawas. Bagbagaam ni bakit mo, tani, makaibus iti pasensya. Uy na. Bagbagaam, ano adda di na nagustuhan, ibaga na iti nasayaat. Saan nga agungot adagos? Takasano amasulbar ti parikot no kasjay mati pakpakita na. Amangan no karkaro paikit di adumakkel ti isyo.
Anyamot tun day tang ayuda. Kasla basura mat. Unay kan bakit? Agpay sumat. Kita am ni nakarugrugit ti bagas nga intedda. Madlaw nga istak. Aywan. Uray dagiti tarakan tang aso. Agreklamo da mo laeng. Di da kayat akanan dayta. Sa bali pa ti angot na. Dayta nga road. An-anuan tayo ngay dayta. Ay no siya. Jak kayat akanan dayta. May pakanlatan iti tarakan ano isaw. Dagita mo ngamin at tao. Mangiwaras da iti ayuda. Ngam kasla basura mat. Di dalat takuman ng ted. Mabalin siguro ti agreklamo iti barangay hall. Sigurado ada tao man ang tidakas no kwa. Ited ko laangan kininana Doris detang ayuda. Ala, alakan ka reta bakit? Ang ag-control ka di mo manin labsan ti agsao iti dakas. Kukwayon nana. Ay nawaw, anya dayta Elaine. Bagas nana. Aguray ka. Daytan samot jay inwaras da nga ayuda. Isong agpaiso nana. Ngam di mi kayat akanan. Apay may, Madlaw nga istak. Sa bali ti angot na. Kan kitaan nyo nakarugrugit. Dayta ti ipakandagi ti opisyalis ti barangay kadatayaw. dagiti laeng opisyalis dito'y lugar tayo tinagiwaras. Ngam saan nga isuda tinangiripak. Ay na. Di yun kanunungan ti dakas nga aramid dagita at tao. Tagpapadadalaang. No amukla nga kastoy ti itad da. Saan kulatan ko mga inala? Anya jay nadamag ko na Doris. Pinaayaban ka numat ni Kapitan ni Elaine. Agpayso dayta nida nakong. Anya ti pudno nga istorya ayan nana. Anya ti napasamak. Ni Elaine met nga main. Dagiti opisyalis dito'y lugar tayo ti pagpupudutan na. Ay nawaw. Iswa dayta, sinirmunan ni Kapitan. Anyat ibagbaga na ayan nana. Narugit kano ti inwaras ti barangay nga ayuda. Saan samat adagiti opisyal ti barangay tayo tinaggapuan day nga ayuda nana. Talaga saan nakong isuda laeng tinagiwaras. Adamat ket di punto ni Elaine, ngam saan ko maakas jay ti inaramid na. No adda parikot, agreklamo kadagiti maseknan. Ket no kayat na ti agmarites, ngam ti agreport kadagiti maseknan. Ay, day tamot ti jak kayat nga ugali na nana. Kasano ang maaksyonan ti parikot na? No barking at darong trimot day a babae. At daramidam ita alawas, nida nakaw. Awanan nana, mangkita akpay iti pakitang danak. Nakamula kami matan. No kasta nga road, si kaman pa'y titangdanan ti kaanakak. Ha? Anya ti ipaaramid na nana. Adda nga minlakad na inton umay alawas, ket awan pangitalkan na iti pwesto na ijay palingke. Napadas mo mutten tinagtrabaho ijay. Aywan nana. Sigurado akabisadom dagiti rumbeng nga aramidem. Agila ko aklaeng mat nana. Malata ibagak nga ruden iti kaanakak, tasikat titangdanan na. Aywan nana. Makalawasan niya. Wen, makalawas laeng nakong. Ibagak to, tamapan ijay balayo inton sumangpet. Tapno mapagsaritaan nyo ti aramidem, ken agraman tangdan mo. Anyat imay imbaga ni ami kan ka. Tangdanan dak kano tatang. Anyat ipaaramid na aya. Siyak ti makaamo iti pwesto na iti palingke. Makalawas laeng dayjay tatang. Ay uwan mayat mo't day ta anak ko. Isupay ti itid na tangdan mo. Wan tatang. Amo mo't siguro ang teraramida mi jay. Amo kun tanapadas kumutan. Itaam laang ang mga no adamanin makaapam a customer ijay. Iti na udya naki-extra ka kan antim isme. Adda nakaapam. Sapay la kumaata saanan ang mapasamak ti kasjay tatang. Nagrigat nga tati makiap-apa kadagiti customer. Ne, si ka magayam ti tinangdanan ni Ami, Marinida. Siyak nga rod mare. Anyat gatangam ayan. Bangus laeng. Agpili ka no anyat ti kayat mo dita. Daytoy laeng. Ikilo ka rodan tadwa. Wen mare, dayta laeng. Dalusakon no. Wen mare,
Paki-slice mo't laangan tapno ready to cook. O sige, ano sa mga orayon, tadalusak mare. Adala mapan ko gatangan di tabanger. Dagasak tulaangan ti bangus aginatang ko inton madamdama. O sige, adakin ka dayta. Basta di mo liplipatan ha. Sa orday je anida ah. Apay, anyat inaramid na. Agsubliak ije palingke, tagsarita kami man. Ay nawaw, apay ka di aya. Kurang tiinted na bangus. Madlaw a kinisayan na ti bangus aginatang ko. Nan, kita agman bakit? Ay nawaw, nakadkadlaw nga rudlakay. Di ka mamati kanyak aya. Amangan no kam malila. Ay na, imposible ah. Panawang kapay, ta ipakitak daytoy kang kuana. Saan ama iparbang ti kastoy nga aramidin na. Nay, kita ama. Amangan no agiskandalo ka man ni Jay. Ay talaga, syakpay lang ti lukon na. Syakpay lang ti banugan na nga agsubli ije palingkay. Kinisayam ti bangus aginatang kwan niya. Ni, saan mo't amare? Apay ko mga aramidag ti kastangay. Di kan aglibak tamadlaw mo't. Kontrol mo't ati boses mo. Nakababain ka dagiti makangkang. Apay, mabain ka maamuan dati aramid mo. Tapno ibagaken ka, nadalos ti konsensyak sa anak aswiti. Alaman, si kaman ti mangi arrange kadagiti abangus takita akno kumpleto. Ay wana, mudtoy takitaan ta. Dualaang matkit di nga ulo day ta. Aday ta, alaman, panaknakam a kumpleto ti insupot mo. Ah, Oh, daytoy. Daytoy. Oh, daytoy. Aday ta, nalpasan ti maysa. Ha? Oh, aday ta. Kas makitang mo't, kumpleto. Ay nawaw, kasano na pasamak dayta? Idi adak, ije balay, kurang mo't. Ang mga no pinagsusukat mo lang, mare. Isu ako nam akas la kurang. Oh, anya ngay timako nam ita. Ada ka di pa'y kurang na. Ay kwa, pakisupot dayta at agawid akon. Saan asyak ti ibabain mo ditoy? Anyat ko nam anak kaw. Ni Mari Elaine atatang. Kasta unay ti unget na ijay palingki itay. Ita niya agapaw. Ipilit na akinisayak ti bangus aginatang na. Impadalos ken impa-slice na nga minket. O di, nagiskandalo man ni Jay. Ketun nakapigpig sapay nga ron ti sa una. Nakababain ka dagiti customer. Kay, anyat na pasamak ngay. Idi kita ag ti bagbagana. Kompleto ka di magtatang. Buo tay bangus. Amangan no nagkamalilaang. Tingamin unget na ket tinangnang rona. Bagi namat lang timbabain na iti kastangay na ramid na. Madlaw ko nga ron tatang. Mababain apim manaw. Ta isumutin ti ayan ti atensyon dagiti tattao ijay palengke. Di namat ngamin makontrol tingiwat na no kastang adareklamo na. Wano di na nagustuhan. Agungat la adagos. Agpaiso ka di ti istorya ti kaanakak, Elaine. Anya ti istoryada, Nana Dores? Napan ka kanumot nagiskandalo ijay palingke. Ay kwa, Nana. Anyat na pasamak aya. Awan day jay, Nana. Kano si ka ti pagsasaritaan da. Asino, Nana? Dagiti kalugaran tayo ang nakakita iti napasamak. Mangrugi man nga minan dagita akalugaran. Wen ata nakapigpig sa kanuti sa ijay palingki iti agrikreklamo ka. Ay na, agsubliak pa'y man gayam ije balay, Nana. Nalipatak matan ti pitakak. Anya? Ato yung tigat-gatangem, Anderson nakong. Agyamanak na na. Si kamutan ti ibabaw ni misis mo agumatang. Wala ta di namutan kayat ti umay dito inana. Apay ka na. Mababain laki ti dayjay ti naramid na. Numaminsan mo't ngamin. Saan nga agpampanunot sakbay nga agsao. Un nga road, no agsasaukot ka na yun pa'y amakaungot. Dahil lang ti may sa adimi pagkinkin na awatan na na. Tingiwat na nga awan preno na. Papanam, Iti istor ni Nana Dores. tapay, adamat ginatang ko asidaan ta. Mapanak lagumatang iti itlog ala ko na. Nakitak nga ada na i-deliver iti istor na itay kat. Sige, nasayaat mo't na napanunot mo ti rumwar. Madimat nagpupok ka diti balay. Awan ipagatang mo. Asukar man gayam, may 1 kilo.
Day talaang. Uwan bakit? Naitala ang tawan mo't kwartata. Okay. Bantayam tiin saan ko. Ang mga numaksat day jay. Italaang manen ang nakitak arimor ni Elin, anana. May gimatang iti itlog ken asukar nakong. Kastagayam. Kumusta mat nga ta? Nabayag meten nga awan nangag mo nga isyo may papanken kwa na. Nagbalbaliw siguro kalpasan ang napabainan ije palingke. Nasaya at kit di ano nakaamiris meten. Narigat met no kas di akanayon. Isumot laeng timang ibabain iti bagina. Agpay sula unay, nana. Naimbag ko na tasaanin nga iso ti pagsasaritaan dagiti marites dito lugar tayo. Sa bali, matanti angot day ito nga itlog lakay. Kita man. Aday tani angutom. Ay, wan. Istak samat na ita. Tinaibaga ni Nana Doris kanya, kat fresh dagiti itlog alako na. Ang mga nada na inayon. Siguro ang mga no adadaan nga stock nga inayon ti supplier, iso akasta. Hay, sayang laang ti kwarta. Saan tay nga amo, ang mga no adapay na perdi dita. Tinasayaat. Mapan ka itayan ni Nana Doris. Ipakaamom ken kwa na tinaduktalam. Makisarita kay tinasayaat tapno awan parikot. Wan lakay. Di ka ngamin agunget tapno sana maasarji bakit ken ka. Wan ka di. Isupot ko dagito iti ipakita kang kwa Ada parikot tayo, Nana. Ay nawaw, anya ti parikot nakaw. Saan mo't apres ko ti itlog a ginatang ko kada kayo? Nalaukan samat dayto iti nabayagan nga stock. Presko kanumet ko na ti supplier ko. Sa bali nga min a supplier day chay, tanaibusan ti sigod a supplier ko. Angutan nyo, Nana. Ay wen, adayo ka pa'y laeng maangot kon. Day tangarod, Nana. Ada na ilaok amadi. Ay una yun day a supplier. Mano tinadadaal taso kataklaengan. Talo, Nana. Diyak amo ano adapay. Kita akto no agluto kami manen. Ay mangipaspasubong at day chay. Kasarita yu ida, Nana. Ibagayo ta sukatan dati in-deliver da kada kayo. Ay wen, awagak to ida. Dakkel alugi day tanubilang laeng. Ay wen madadaal pa'y ti reputasyon yun no kastoy tila ko yaw. Wen nga rod, ay naimbag laengan ta imay mo imbaga. Sige, mangala ka iti talo nga itlog di tanakong. Agyaman Nana. Kasta kumaakan ayon. No adda parikot, makisarita iti nasayaat. Saan nga agunget adagos? Nadlaw yu gayam, Nana. Una, madlaw mahit. No kasta akanayon, nalaka ang masulbar ti parikot. Ay, nawaw! No nasaya at ti panakisarita tayo, dakkel ti posibilidad a masulbar adagos ti parikot. Ngam no dakas ti wagas tayo, sigurado nga uray dagiti simple a banag ket agbalin a komplikado. Isu atap no maliklikan ti gulo, tanangan tayo ti makisarita. Ta para matlaang dayta iti pagsayaatan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat ko na marirodura.
Agnaed da Vincent ken Cristel ijay balaya? Kapilitan tawa mo bukod da abalay maray. Ay sabagay makatipid ken makaurnong daad agos no kasta ti aramiden niya. Dipindilat no amo di babae ti agtipid. No saan nga Ay nawaw, apaya kastamot ti ibagbagam maray. Kaslasaan mo akayat di manugang mo. Damo pa'y lang amin anakitak day di a Cristel, kat saan kun akursunada para iti anak ko maray. Gaputa saan da abak nang kasta kaday maray. Ay basta, saan nga iso ti babae nga arapaap ko para iti anak ko. Ay na maray, uray anya pa'y ti aramidem no isumot ti babae anak karikna anjay anak mo iti ayat. Awan maaramidam. Siyempre, di nakmaawatan, ngamen, napintas kandakkel ti sweldo di manugang mo nga agtrab-trabaho iti abroad, iso akasta ka. Ay saan maray? Talaga laeng anasaya atak akatugangan. No asino ti ayaten dagiti anak ko. Ipatag kumot Iti manlangan ayan ni Mari Cecil ti papanak, na imbagday jay, maawatan na ti sitwasyon ka. Nasaya at mat na nakariing kayo, nanang. Anya ko maita, no nakariing akon, Cristel. Itay pa'y nga urayan kayo. Nakaluto akon iti pangaldawan kayo, nanang. Kahit, Mangaldaw tayon taada pa'y trabaho kinton madamdama. umunakad amakat. May mayat lataan no aggiddan ta amangan, nanang. Naa, apay asika ti agayab no bilang. Apay, balay mo ayaday taoy. Ni, saan akasta, nanang? Mulagayab ka. No nabising ka, mangan ka lang dita. Di ka ginsising pa, tamo mo lang ti ugalim. Anya? Kumusta ti aldaw mo, bakit? Okay laang lakay. Oh, apay nga ron nakasta. Di ka mo't makaisam. Banog ko laang daytoy lakay. Kaano ti day off mo aya? Ag day off ak inton bigat. Nasayat mo't nga ron no kasta. Makainanaka mo't lang. Day off ko ngam adda pagnaklakay. Sarong karak man ni tatang. Mano abulan maten asaan kami anak kapagsarita. Ay una, mabalin lat tamit, bakit? Adamat tricycle. Ag-tricycle ka langan, tapno di ka mabanno ka magmag na. Wan lakay. Sige, idda po munta si ilaw. Tamaturog tamatan. Okay. Good night, bakit? Oh, pasarabok para kada kayo, tatang. Anya day ta, anak ko. Tay paborito yung amerienda. Ay nawaw. Gimatang ka pala. Isu pa ya paggastusam, anak ko. No para kada kayo, awan anyaman na kanyak, tatang. Ay, amanak nga ron Ala, agtugaw ka. Kumusta kayo matan ditoy? Nasaya ataklat tamit. Sarungkaran kayo kumaintun umay alunes. Ngam imay kamutan dito balay. Wan ata day off ko ita. Jakmat kaya ti agpupuk iti balay ti katugangak. Sa anak matla ang makaina na itchay. Apay, ada ka din napasamak? Ay ikwa, awan matkit di tatang. Awan ko ngam kastamot titsuraab. Okay kami laang tatang. Di nakpakadanagan, ta saan nakmat abaybay anti asawa. Naimbag abigat mo, Vincent, anak ko. Kastamot ka na kayo, nanang. Diyak mo makita ti asawa. Nagpasyari tayo ni tatang. Anya, Day off na ngamin ita. Isa na panunot na ti mapanijay. imbis at tulungan nak iti maaramid dito'y balay, nagawid ki din. Awan mo tan ti maaramid dito balay, nanang. Kagurak launay ti kasta nga aramid ni bakit mo. Ay nawaw, saan kumamot akastaan, nanang? Inton mangag ni Cristel da ita. Di uray mangag na, agpay sumay. Agkapi kay kiding. Di man amon kitang tang-awan niyo. No apay aday di babae pay lang amen tiin kalay siya pa. Anyat ko na yun, nanang. Kukuam tinangag mo, Vincent. Nagsweldo kayaon. Saan pa'y, nanang? Kaano nga raw, katapusan mo tin ita. Inton bigat pa'y siguro. Ay nawaw, nala daw launay mo day taaswil daw. Apay ka di aya. Saan anak tiksti kapsat mo kang kaaya? Apay ka no manen. Ikam kano iti kwartana. Ni, kunak man nagtrabaho iti syudad. Nag-resign nga raw, kat kasapulan na ti kwarta, tapno maka-apply manan.
Anya, Uray siya, no agsweldo ka, ikanak mat, tapno ada ibayad ko itilindeng. Di ka madanagan, tabayadak to kang ka. dumaw-dawat man ni nanang iti kwarta. Uri ti kabsat ko. Ay kat ikam ida Okay lang kan ka, bakit? Ikam ida, tapno awan may bagbagada. No saan ka amang ted, sigurado asyak manin ti pabasulan da. Basit lang titid ko kadakwana, tapno manayunan turnong ta. Adakan ka day talakay, sikat ag desisyon, jak kayat ti makibiyang. Apay akas tamot tan, bakit? Agan an nadaklaeng, tanarigat ti mapabasol lakay. Jak kayat ti makiap-apa iti pamilyam. Adda ka din napasama ka, jak amo. Ay awan mo't lakay. Sige, maturog takit din. Masapa pa'y ti trabaho ta inton bigat. Ginatang magayam ti anak kan manugang mo day ta abalay, mariid na. Ay wen, maray. Kukwada ti dakkel abalay amakit kitam. Naimbag pa'y ni Joel nga anak mo. Ay nawaw, anyat kayat mo asawon, maray. Naimbag ni Joel, taswerte iti babae an asawa na. Kita kat adamutin na ipundarda. Nagagat damo ngamin. Kan saan mi abibiangan ti kwartada nga agasawa, maray. No ni Vincent nga anak kaw, awan, agmamalas dayjay, taada ti kabalay mi amalas. Kaano laeng met ngamin idi nagkasarda iti manugang mo. Kurang pa'y siguro ti urnong da, maray. Talaga lang kit di amalas dayjay a babae iti biyag ti anak kaw. Ay una yung tamalas nga ibagbagam, maray. Di ka kadi agapura. Dumteng tumot ati para kadakwada. Si kakit di mo. Anya ti plano yo kini Cristel aya. Ay nawaw, anya plano nanang? Kaano nga agpatakder kayo iti balayaw. Manu atawan man ang tinapalabas. Ngam aging ga ita, kat awan pa'y mait. Kurang pa nga turnong me. Hanggang adamot ten plano me. Kitaan nyo ang mga no drawing tumanan ti pagbalinan day ta a planaw. Ay, talaga malas day ta a babae iti biyag mau. Apay ani Cristel ti pagpupudutan nyo. Kat adumot nga ti paggasgastusak nanan. Di mo madlaw aya. Sipod nagkasal kayaw kat marigatan kan nga agurnaw. Saan mo't nanang? Ado lang amin ti paggastusak, iso akastoy. Di yu pabasulan ti asawak, takas kanyak, adamot trabaho na, adda kwarta na, saan na awalwaldasan ti pagbambanugak. Kanunungan pa'y lang amin day a babae. Saan mo't nanang? Ibagbagak laang ti pudno. Aglablabas matan ni nanang mo. No kasta, nangag mo, bakit? Nangag ko ti imbaga na amalasak iti biyag mo. Pasensyakan, bakit? Siyak pa'y lang ti pagpanunutan na iti kasta. Kat isuda mo ti agnumnumar iti kwartam. Kasano ama ka urnong ta, kat tunggal agsweldo ka, dumawat daken ka. Uresyak, tiyak maawatan ni nanang. Angam di ka madalagan. Saan kumata kanunungan ti ugali na akas jay? Ay, agyaman akno kasta lakay. No maminsan mo't ngamin, agpakalaing ni nanang. Asino ti akin kuko iti day taalugan, mariid na. Ti anak ko, maray. Luganda iti manugang ko. Ay nawaw, gimatang da pa'y gaya man iti lugan da. Wen, maray. Tapno adda ka no service may. Talaga aswerte ti anak mo iti asawa na, maray. No siya, sa anak amamati iti swerte, maray. Apay mait, Gaputan nakitak ti rigat da nga agasawa. Nakitak ti sakripisyo da, tapno laeng magunod da dagiti arapaap da. uray ni Vincent mo't nga anak kaw, nagagat nga agtrabahaw, nga marigatan damot nga agurnaw. Ado siguro mo't ati paggastusan na, maray. Talaga lang kit di nga adati kabalay mi amalas iso aday taoy. Saan mo't ten adumuras ti panagbiag da tao. Ay nawaw, saan ama iparbeng ti kasta nga isawsawang mo, maray? Agpay sumot maray.
Narigat nga ta ti maadaan iti malas akabalay. Di kaagsao iti kasta, Maray. Anyat amu tayo ngay. Amangan no si kamo gayam ti malas iti biyag da adua. Anyat ko na maray, uli teman. Ay, kunak lang ka di, Maray. Sige, agkapit ta kita. Apay akuskusilapan nakmanan, nanang. Gapaw, ta si katimalas iti biyag may. Ay, nawaw. Di mo ka di madlaw. Sipod nagnaad ka dito'y balay. Saan matan ang nagprogreso ti biyag may. Apay asyak ti pabasulan nyo. Kati istorya ni Vincent. Agrigrigat kayo kanumit idi saan kami pa'y ang nagkasar. Diyak kaya't ti kastapan nagsungsungbat mo kanya ka. Saan mat amabalin nga amin ang mapasamak iti da ito abalay, kat ipabasol yo kanyak, nanang. Agdamat riknak ang masaksakitan, tunggal ibagayo asyak ti malas iti biagyo. No di mo kaya't ti makangag. Pumanaw ka. Sigurado ang malaganan kami. No awanan ti kabalay mi amalas. Anya? Anyat ko nam, sinong batam ti katugangam? Wen ata naasarak ken kwa na tatang. Anyat nagapaan nyo aya. Tunggal adda mapasamak iti balay, siyak akanayon ti pabasulan na. Siyak kano ti malas. Anya, Day ti agpayso tatang. Idi pa'y akas na, ngam nagululi makak. Italaang asinong batak, tanauma akmeten iti kasya nga isawsawang na. apay kanumait nga ibaga na si katimalas. Jak amukan kwa na ah. Ikong kumpara namat ngamin ti biyag mi kin ni Vincent, iti biyag ti anak ti kumari na. Laitamat tinagalas nga ugali ti may sa katugangan. Di na mapanunot nga amangan no isugayam ti malas. Oy ne, tangiwat mo anak ka. Ang mga nadama kang ngagitikas tang isaw-sawang mao. Ni bakit ko ngay nanang? Pimanawan. Anya, Diyak amo iti dadyang asawam. nagapa kayo ka de? Sensitibo launay dadya Cristel. Amangan mo't na danay sawang nyo adakas ken ko na. Di na lang ngamin maaklaw nga isuna ti malas iti daytoy abalay. Anya kayo mo't nanang. Apay pagpupudutan nyo di tao, katawan mo't dakas nga aramidan na kada kayo. No kayat mo, di sumurot ka kang kuana. Awan na sakit abakrang ko. Talaga nanang, sumurtak iti asawa. Danda ni malpasan ti balay da Vincent ken Cristel, Maray. Ay nawaw, amok ah. Saan ang masapul nga ibagam kanyak maray. Kita kat dakkel ti nagbaliwan ti biyag da nga agasawa, Maray. Anyat kayat mo asawan? Saan mo't gayam amalas ni Cristel iti biyag ti anak mo. Naa, No panunutan tayo anaimbag, kasla si katimalas iti biyag da, Maray. Kita man, idi pimanaw da dito'y balay mo, kat nagprogreso mo ti biyag da. Adda na ipundar da. no imay ka ditoy para lang iti day taabanag. Agawid kalatan maray. Mapaiswan ka nga main iti imbaga. Iso akas ta, Maray. Angam okay laeng dayta. Tinapatag kat nagadalam tinapasamak, Maray. Adak man nanang, Anya tigagaram, Vincent. nangigak iti abastoyo. Ay nawaw, sa anak mo't adimawat. Mangtudak lata nga uray saan kayo adumawat. Uray anyapay tinapasamak ide. Ina kayo lata. Ay gayam. Anda pa'y puto ken suman ditoy. Inluto ni bakit kaw. Ha? At ito'y nanang. Para kano ka na kayo. Nay, nagadumat tinday ta. Naibagak ngamin kan ko na paborito yung tisuman. Isara ita. Ninayunan natin supot na. Agyaman naklaunay anak kaw. Gayam. House blessing mi inton Sabado. Umay kayo to ah. Nagbit mo ten. Ada ginatang yu ababoy. Adamot kwartami. Sige, ibagak tokin ni Mari Idna, tadumaray kami. Kumusta ngay ni nanang lakay? Nasayat mat bakit? Amangan no ibuleng na tinlutok aparakan kwa na. Saan mo? Inkape na ti daduma itay sakbay api manawak. Ay kat nasaya at ano kasta. Mababain lakit idayjaken ka.
No siya, awanan sakit tinakam ko kankwana, tanapalabasan day chay. Agyaman na klauray bakit? Tas saan mo aginura ti inak nga oray iso tinagbaso? Kastuyak mo't, sipod pa'y idi. Saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam iti padak a tao, lakay. Manmanupay ti bisita da. Nasapat talaunay maray. Mayat matlaang ti masapa, tatumulong ta iti maaramid, maray. Sa bagay mo't di ah. Ni, adda kayo matgaya mananang, nanaet na. Kasangsangpot milaang nakong. Sige, sumurot kayo kanyak, taag merienda kayo pa'y. Saan kami pa'y mo't amabisain? Mabisin kay man kan saan, ag merienda kayo lata, nanang. Adda kamuti iti kusina. Ay, agmerienda tapay marirudura. Kayat ko ti kamute. O sige, sumurot kayo nga rudan kanyak. Diyak amo nga da magaya manlogan yaw. Second hand laang day dyan, nanang. Dakkal tinagbaliwan ti biyag yung agasawa. Ay, no amuyo laang nanang. Ado mat ti sakripisyo mi, tapno laang magunod mi dagita. Kasta talaga ti biyag ah. Nasken nga agsakripisyo tayaw. Agpaiso lang unay, nanang. Umay kayo tayo tulog kayo nanan. Awan pa'y mo ni Mariid na. Adda akong dito'y maray. Nay, imuna ka magayam di talugan, Maray. Agawid kami na anak kaw. Inton maminsan tumanay. Sige, nanang. Agan-anad kayo, ah. Umay kayon tumot ije balay no kasangay ni Manong yaw. Taagluto tayo iti pansay. Nanang, umay kamin to. Di ka ba't matagtagari dita, maray? Dakkel at talaga tinagbaliwan ti biyag da, Maray. Kunak tumot kun ka. Siyak pa yan ti mababain iti insawsawang ko iti manugang kaw. Siyak samot ti malas iti biyag da iti nagnaad da iti balay. Kasano katunggal agsweldo di anak mo. Kanayon adumawat ka iti kwarta kenkwana. Wan nga rod, Maray. Nasaya at matlaang tapimanaw da iti ayan nyaw. Tano saan, amangan no awan mapasamak iti biyagda. Blessing in disguise mutla ang gayam ti panagapami iti manugang ko ide. Angam kita amaray, di mon ululitan ti kasdi nga inaramid mo. Ay wun ah, talaga asaanan, Maray. Nakababain nga ta. Ay, nawaw! Liklikan tayo kumati ak pabasol kan agsao kadagiti saan a maiparbeng. Nang runa dagiti makapasakit a balikas. Kang runaan iti amin, sursuruan tayo ti agpakumbaba ken mangaklon iti nagbiddutan tayo. Iti kasta, saan a madadael ti talnaken kapya iti uneg ti maysa a pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrubwata kun manang. Ay, mabiit man laang, Farah. Apay ka di? Adda ka di pa'y kwartam ditan. Pautangan na kumapay laang. Awan mat ngaminan kwarta. Sakit adda ko magatangag para iti kaanakam. Anya tigatangam aya? Basta adda di ka madanagan, tabayadak tumutlaang kan ka. Mang tedak iti 1,000 pay laang manang.
No agsweldo ak, mangtedak tumanan kang ka. Ay na, agyaman naklaunay ading ko. No makatrabaho ak, bayadak amin nga inted mo kada kami. Ay nawaw, saanan manang? Okay lang ang kanyak. Tulong kumatanday ta kada kayo iti kaanakak Sigurado ka? Wan manang, asino kumapay ti agtitinulong no di da tayo matlaang? Di ka madanagan. Bumawi aktukan ka, ading ko. Nanang, da kayo man pay laang ti makaam mo iti apuyo. Papanamaya, Di ta istor laang nanang. At dalamapan ko gatangan. adda kwartam. At da inted ni Farah itay. Ay kat nasaya at ano na panunot day tati kabsat mo. Utang ko kuma, ngam uray di mon bayadan ko na namat kanyak. Talaga nasaya at ipanagpuspuso jay kabsat mo kada kayo iti anak mo. Kasla isumot ti ama ti anak mo. Agpay sula unay nanang. Saan ama ilibak dayta? Irresponsablin to mga mindaya at Jordan. Kat no dumteng man ti aldaw nga agkasapulan mo ti kabsat mo. Tulungam tumot anak ko. Ay nananang, uray saan nyo nga ibaga? Amok daytan. Agkabsat kami nga rod. Di agtinulong kami. Anya jay nadamag ko nanang, agabrod ka ni manang Evelyn. Iso ti plano na anak ko. Kabailan na nga ta? Isumot ti kunana. Agabrod ka no tapno dagos ang makaurnong. Kasano ti kaanakak ngay, panawan na. Ibatin na awawir ka no. Kabailan nyo ka din nanang. Kabailak pay. Di bali, taadda ka mo't akatulunga kanak ko. Anya at trabaho ti applyan ni manang ije abroad aya. Day ti jakon sinaludsod anak ko. Kasaritam tuman ni manang mo. Nakaturog pa'y laang mo. Nabannog ang naglabay tay. Urayom latan ang makarieng. Wan ading ko. Diyak kumakayat ti mayadayo iti anak ko. Ngam awan matin pagpilyak. Kayat ko mati makaurnong. Manu atawon ti kontratam ijay manang. Pagpanunutak pa'y. Sa bagay, nudakkel lakit diti sweldom ijay, dagos ang makaurnong ka. Wan kayat ko mati agnegosyo. No kasta ti planom, suportarang ka manang. Pabuludan na nga rod iti gastosak para iti panagabrod ko anya. Apay kit din asaan manang. At damat basit urnong ko. Ay na, agyaman na klaunay ading ko. Awanan ti maibagakken ka, tatalagaan na saya at kaakabsan. Apayan nanang, agsangsangit mo't taapuyo. Naibusen ti gatas na anak ko. Ay nawaw, apay adiyuin bagbaga nanang. Ti amok kat adda ipawit ni manang mo. Ngam awan mo. Awan pa'y mat makabulan sipod nagabrod ni manang. Awan pa'y siguro kwarta na dayjay. Nga ta, Mangtedaklaan iti igatang yu di ta store. ay alaman nga rod anak ko. Uray tay basit pay laang tigatangan nyo, tagumatahak to iti gatas no agpasentro ak. Ato iti kwarta nga igatang nyo. Ay naagyaman naklaunay anak ko. Kasla anak mo matin ti ka anak ham. Awan mat nga rod ni manang ditoy. Kaasimat ano baybay tayo. Kunak tumat. Pilipino ka mat. Apay ka di aya, Awan mat kat di. Kayat ko lang ti makipagayam kan ka. makipagayam. Awan. No, awan agungat Awan matkit di. Siya kayam ni Alwin. Iti pala nga kayat ka makasarita. Nga mabainak lang amin. Ay nawaw, anya kumamit ti pagbainam ngay. Kasla suplada ka mat ngamin natin. Evelyn tinagan ko. Amok nabayagan nga amok. Nagmerienda ka din? Saan pa'y nga rod? Agindan tangarunan. Sana bale, kas na ko namitay. Awan agungat. Adda kanumat tan nobyo ni manang ije abroad nanang. Ay nawaw, nakadamagamot para anak ko. Ti kadwa na anapan ijay Nakitak matlaang dagiti ipopus na iti Facebook na. Tagaano ka numait. Jak amo nanang. Ay, nakirelasyon man gaya man ano kasta. Abangan no intun madamdama ket lokwen damanen. Sapay la kumaa, ta saan akas ta ti mapasamak.
Kaasimat ni manang. Sa bagay, addaken ko na no agpaluko kadagita at tao. Nagnakamat siguro nanang. Narigat nga min no mailawan manen. Kaasi dagiti ubing. No umawag manen, kasarita yun nanang. Aywan gayam, ada impaw it na akwarta para iti anak na? Awan pa'y nga rud anak ko. Ni, apay ngay. Manuabulan na mutten ijay. I-message ko man, ang mga no nakalipat mutten. Kaano nga agawid ti anak mo nga OFW kabagays? 5 bulan pa'y ti mauray kabagis. Nakalmat siguro ti urnong nata na bayagan ijay abroad. Day tatijak ammo kabagis. Saan mi meten asinal sa ludsod. Anya dinadamag ka nga adda kano na am-ammo na ijay abroad. Adda nga agpaiso kabagis. Nakasarita yaw. Saan pa'y? Wala ti damag ko kat taga-sentro ka no di lalakay. Aya, Way, adda asawa na hanggang nagsinada. Pinanawan jay babae, kapo iti ugali na. anya. Hanggang jak amaw no agpaisaw. Iso lang matinangag ka nga istoryada. Iso nga ibagakmut kan ka atap na amaw. Ni Alwin nanang. Naibangal daw yun, na. Agtugaw kayo Iso tinobyok nanang. Anya ti plano yu adwa aya. Agkasar kayo, wano? Agdan na kami iti anak yun, na. Saan kami ngagsubli iya bron? Tagnegosyo kami langan. Nasaya at matkit diti kasta a plano yu. Ngam di mi kayat ti agna dito'y balay nanang. Pag naidan yung arod kat awan pa'y matbalay yu. Agkita kami ano adda ipaabang da dita. Narigat mo't ngamin ti makikabkabalay. Ay kat da kayo noan niya tinapagsaritaan yu adwa. Adda ka da kayo dayta. Tinapatag kat para iti pagsayaatan yu adwa. Abangan mi ti ipapaabang ni Nana saling ijay sentro. Anya ang negosyo ti kayat yu ay manang. Grocery store kan laundry shop ti plano mi kan Alwin. Aywan mabalin tamat manang. Ado ti agpalaundry, nang runa no kasta ang matutudo. Si Kangay Mahat, kastamlatan nga aging gaita. Ano samti agserserbi iti sa bali a tao? Ha? Mayat ano at damat negosyo, tapno bagim tumat ti boss mo. Mayat nga agpaiso ti agnegosyo. Ngem ti panagriknak, kasla saan apara kanyak ti agnegosyo manang. Saan aparakan ka? Wano, awan laang pagpuunam. Ay kwa manang. Kasla kastamat laangan Nalawa mo't gayam ti grocery store yaw. Anda pa'y laundry shop yaw. Wanmat nga min angkal, italaan na amo nyo? Itala nga men ngay mayak. Ni Alwin ngay. Nakaturog pa'y laang angkal. Naimbagman ta saan nga agreklamaw. Nakiden nalatakin ka nga oray adda anak mo iti sa balay. Taay ayatin nakngarod mat angkal. Sino ta bisita maya? Ni, nakariing tamat gayaman. Ni Uncle Rafael Lakay. Adala o may kugatangan na kaong. Kasla siya ti pagsarsaritaan nyo itaya. Ay, awan day jay. Adala sinaludsud ko iti kaanakak. Ala, agpili kayo dita no anya tigatangin nyo, ta isupot kon, Uncle. Amangan kunak no ada extra manim dita manang. Ay nawaw, ano mati kwarta si Kafara? Adala ko man napatag apangusarak manang. Adda na patag apangusaram ko nam? Wen manang. Apay nga agbulod ka, kat adamot ng trabaho. Kurang mat ngamin ti cash on hand ko manang. No awan nga min budget, saan atila mapampanunot mo apaggastusan tanarigat tikas na? Italaang mat nga agpatulong akeng kamanang. Ay pasensya kan ngam awan kwartak ita. Uray manulaeng manang. Narigat ti agpapautang ita apanawin. Nakababain ti agsingir. Anya? Anyat imay imbaga di kabsat mo. Umutang ka no iti kwarta. Ay nawaw, kwarta?
Awan kwarta na ya. Ada, ngam kurang ka no ti cash onan na. Kahit inikam Saan matkit de? kunaklakid din no inikam taungtan ka kumakay. Apay ko mga ikak ngay. Narigat nga tati agsingir iti utang. Saan lang nga dayta? Kasapulan tayo man ti kwarta. Anyang aro tigastusan tayo na ipautang mo mo iti kamsat mo ti kwarta. Iso nga rod asaan kun a pinagustuhan. Kasta narigat tagpapautang ita. Ure kabsat mo pa dayta. Anya nga ay, pinautangan nakakaditi kabsat mo. Saan nga rod nanang? Managing bubukod mo't dahi ama ng Evelyn. Nay, apay kanumag. Narigat ti agpautang, kunanakit din kanyak. Na, apay akasta ti panagsasaunakan ka. Jak amo kun kwa na nanang. Rimang ay laang tibiyag na, nakalipat mo't dun. Nalipatan nan samot dagiti sakripisyong para kunkwa na ide. Talaga ang nakalipatan nanang. Imasinsulaang, kastamot dun titrato na kanyak. No amukla ang akastoy ti mapasamak. Ay na anak ko, maawatak ti marikrik nam ita. Ngam saan ko maaday ta ti pagsakitan tinakam mo. Laglagi pem asaan ka akas iti kabsat mo. Ayan ngayon ti koleksyon. Awanan Na, apay nga awanan. Napakakiti sugal. Nukas na. Insugal mo ti koleksyon ti store. Ay nawaw, di ka agungat ata damat kwarta ijay. Adda ngam nasaya at nga rod amapan mo isugsugal. Anya ngayon ti maigatang iti ilako tayo. Ada pa'y matkarga ti store. Ay nawaw, awanan alwin. Hay, naadik kan iti sugal. Di ka agungat takwartak mo ti daduma ginastos ko. Awan ano kasta ka na yun, mabangkrap ti negosyo. Sana mapasamak da ita. Agkalma-akalaan ka di. Isunto ti pagturungan na, no saan mo pa'y abaliwan ti kastang aramid mo. Ha, makauma ka mat. No na umakan, di pumanaw ka. Anya kumakan niya. Diwan, agwin naswas talangan. Diwan, pumanaw kayo ni ti anak mo. Awan na sakit abakran ko. Nalguin na swas mo't gaya man daalwain kan Evelyn. Wen kabagis, naadik ka no ni Alwin iti sugal. Kasano nga rudan ti negosyo da. Ay, day tati Jacob mo. Jak pa'y nakasarita ti kaanakam kabagis. Sayang matinarugyan da no kastalaag. Iti may sa relasyon, talaga ang narigat ti umasenso no sabali mo ti plano ti maysa. Sa bagay mo't kidi No sugador ti kabalay, parikot akanayon kabagis. Agpay sunay ta. Awan maurnaw no agdirdirit sumot iti sugal ti kwarta amat matgadaan. Ay nawaw, naan-ano ka anak ko. Apay akasta ti itsuraem, kasla problemado ka. Awanin nanang, nabangkrap ti negosyo me. Ay, kunak man no ituloy mo latta. Awanin nanang, kasano kumakit insugsugal mo't ni Alwin ti kwartami. Kahit ayan ngayon ni Alwin ita. Diyak amo no sa dino tinagturturungan da ya tao. Na, apay akastamot tan. No dimngagak ko maitigayom ko. Saan ko maamasayang ti kwarta nagbanugak ijay abroad. Adda asawa ni Alwin. Ngamti ko na kanya kat basol jay babae no apay ang nagsina da iti. Kahit, Diyak amo. Isumot gayam ti ayan ti parikot. ay, day takit din. Tulungan na ko mananang. Kaisyan na kami iti apo ko yung. Jak amo ang nagawid gayam dama ng Evelyn. Wen, kasangsangpet da itay alas 12. Kat, agnaadda ka naman nandito'y balay nanang. Isumati ko na anak ko. Talagang awanan ti negosyo da aya. Nabangkrap dan? Wen ata sugador kanumot ni Alwin. Kasano nga rudan dayta? Awanan nasken nga agtrabaho manen ni manang mo, tapno at dalamutin da. Sinayang na lang ti sweldo na iti mano atawon ijay abroad. Day tangarudan ako. Di agaplay manan, Wen kano, ipaawir na ti anak na kanya.
Ay katulungan nyo tapno awan maibagbaga na nanang. Wan, anak ko. Mala, agpulaskan, tagigiddan tayo amangan. Ituloy tayo ti agsasarita iti kusina. Sa anak pa'y amabisin nanang, da kayo latan timangan. Madlaw ko kitlikliklikan nak ti kabsat ko, nanang. Wan da nasakit tinakam na dayjay kan ka. Tulungan dak man, nanang. Numay papan iti day tabanag, awan maaramida kanakaw. Sikat ti makisarita kan kwa na Di nakmat nga rod kayat akasarita, nanang. Urayom latan no kaano ang mapakawan na ka. Sa anak akomportable akastoy kami, nanang. Si kantumot nga main, nakaigam ka laang iti kwarta, nakalipat kan. Nalipat amon ti kabsat mo at timulong kan ka idi si katiawanan. Amok abidot ko day tananang. Katita, si kangarod ti agadjas. Ngamin, si kamat laang ti makagapaw, no apay alikliklikan nakatikabsat mo ita. Okay ka kadilaang? Wanmat, apay ka di. Di nakmat ngamin kasarsarita. Adda ka di parikot. Sikati ayan ti parikot manang. Amok anasaktan ka iti insawang ko idi ading ko. Ammo matlagayam kat. Apay nga agsaludsot kapayla ang kanyak. Bidot ko day jay. Katsapay la ko matamapakawan nak no nakalipat nak ading ko. Okay. Di ka madanagan. Aramidak ti amin tapno mapunas ti sakit tinakam mo kanya. Ay, panawon to ti makaibaga no kaano ang mapasamak day tamanang. Sa anak nga agsardeng, aging ga mapakawan nak ading ko. Okay, ada kang kaday tamanang. Adala ta respeto kang ka. Ngam narigat para kanyak ti agtalakmanen, kalpasan ti inaramid mo. Ay, nawaw! Di tay kumaliplipatan dagiti tao ang nagsakripisyo para kada tayo idida tayo ti awanan. Uray anya pa'y ti mapaspasamak, agtalinaad tayo lata kumaan na pakumbaba. Ti kwarta, mabiit ang maibos. Ngam no oras ang mapukaw ti panagtalakdakan ka, narigatan ang maisublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kunak tumat, ni Emily nga agpayso ti sarsarunmot. Anya ngay dayjay. Pidpidutan na matdagiti buti kan plastik an naiwara iti igid ti dalan. Si kamat gayam ta sumarsaruno kanyak, Mare Agnes. Ay kwa. Wen, kat itay pa'y amakit-kitak ti araramidam. Ha? Anya ngay dagita. Pidpidutan mat ti naiwara a basura. Wen, Mare. Bote, plastik, kanlata, taiyawid ko man. Ay nawaw. Pagbalinam sa matan a dump site ti balayo. Numaurnong dagitoy, kwartanto ti pagbalinan na, Mare. No kasta, ilakla ko yung gayam? Wen, ila kumi iti junk shop numaurnong. Ay, kasi kayo nga rod, ano kasta? Kaasi. Katuan, kasla agbibisin kayo mat iti kasta nga aramidam. Apay, awan kadit itid nila kay mo akwarta kang ka, iso at tila pidpidutam. Hay, naimbaglaangan ta saan tayo akas jay tatang. Anyat kayat mo asawan, Agnes. Naimbaglaangan ata saan tayo nga agrigrigat kunak.
Apay ka di aya. No siya, jak kayat nga aramidon ti kas iti aramidon ni Emily. Na, anya tar aramidan na aya. Tila pidpidutan na ditadalan tatang. Kasi ti anya. Plastik, bute, latak ang dumapay tatang. Nakita nga rod itay. Katay na, siyak pa yan nakakita ti makarik na itibain para kang kuana. Awan madakas na no pindutan na dagiti scrap. Nasayat kit ditikas jaya. Madalusan ti aglaw-law. Ay naano siya, jak kabaulan nga aramidon ti kasjay tatang. Nakababain nga ta. No adda makakita, sigurado a panunutan da nga agbibisina. Si kagayam day ta, Baltasar. Apay ka di Agnes. Aday bagang? Amom ka di ti aramidon ni bakat mo. Anyat aramidan na aya. Tila pitpidutan na si ka. Nakababain, taado ti makakitkita iti kasjay nga aramidon na. Scrap siguro. Amo matlagayam kat. Apay, di ka mabain iti kasjay nga aramidan ni bakat mo. Awan matdakas iti aramidan ni bakat ko. Ay nano amumlaang, kasla agbibisin iti kasjay nga aramidan na. Siyak tupay ti mababain idi nakita. Ikamat ngamin iti kwarta na atap no saan akaasi. Katuan mat, agtrab-trabaho ak para iti pamilyami. Hanggang talaga nagagat ni bakat ko. Kaya't nakatulungan, isa ano ammo na pagkwartaan, aramidan na lata. Nakapigpig samot ti saom kabayatan ti panagsarita yu kin ni Baltasar itay. Wen ataril tok ti inaramid ko kang kuana nanadora. Si kamot, tila pagparparikutam. Imbagak laang tinakitak tapno amuna nana. Narigat mo't no agul ulimak tayo. Awan dakas nga aramidan ni bakit na. No para kanya, saan anakababae no pidutan na dagiti iskrap a naiwara iti igid ti kalsada. Nasaya at kit ditikas jay makatulong pa'y iti aglawlaw. Wen ngam kaslag bibisin mat ti itsuraan na iti kasjing aramiden na nana. Saan anakababain ti kasjay? May mayaten ti mangpidot iti iskrap iti igid ti kalsada. Ngam ti agtaka wenno agururay iti grasya. Siguro, aramiden nyo matikas jay, iso a concern kay launay kadakwada. Husto a ka di, nana? No siya, saan ko nga ilibak dayta? No adamot makitak a naiwara a plastik di tapagnaan, talaga apidutek. Tano maurnong, kwartan to ti pagbalinan na. Kunak tumot, agpada kayo iti dayjay nga Emily, nana. Masapa ak itanakay. Papanamanan bagay. Agpaamyanan nakman. Isursur ko dagiti natengken prutas nga inapit ko. Mabaggat mo ka di? Wala kay. Nasurok asa nga 10 kilo laeng metkit di daytoy. Ala, agan anad kang harod bakit? Si kangay, adda trabahom ita. Makitang danak ka na pariton nyo. Uwan gayang, kita tama nga no maranaam ni Agnes di tadalan kat kumpurmi man ti isawang nakin ka. Ay nalakay, awan bibiyang ko iti dayjay nga Agnes. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. No siya, awan bibiyang ko kankwana, ta saan mat nga iso ti mang palpalamot kadata. Uwan mat ka di Adda puntom bakit? Uray ibaga na akas agbibisin da tao. Okay lang, tinapatag kat saan ta nga agtatakaw. Nateng yu dita! Aliyatan natin alakom nakaw. Naglalaok tata. Adda pichay, adda ugot, kanda dumapay. Kita akban. Adday ta. Presko kan nasustansya dagita tata. Adda pa'y kaayam pinya alakaw. Day talaangan tinabati tata. Gatangan nyo no kayat nyo. 50 pesos laang. Alaman nga raw. Gatangag tinabati apin niya. Anya pa'y tata? Kun may sarapot apitsay. Awanan tata? Day talaang. Ala, urayan nakbit tamangala kiti pagbayad ka. Nangalaan nyo mat itipin niya kan pechay, tatang? Lako ni Emily day ta nakaong. Ay nawaw, apay agim matang kayo pay laang kang kuana. Apay ka di aya. Anyat amo tayo ngay. Amangan mat no naggapo iti takaw dagita. Awan mat nalawa adagadagi jay. Pagmulaan da kuma iti kakastay.
Adamat arubayan da. Kan may sa caretaker da iti dagat ti kasinsinda. Talagang agbibisinda. Pagkwartaan dala aminan. Kasta talaga. Nasken nga ibirok tapno agbyag tayo. Ay, una yun, tatang. Di ka man mo tagin babak nang sika, Agnes. Di mo ka di amaw. Akas iti aramidon ni Emily ti trabaho ni nanang mo iday. Idila ang dayjay, tatang. Saanan ita? Ay, jak amukin ka anak ko. Awan da ka iti aramidon na. Naimagkit di dayjay at legal. Saan da ngagtaktakaw. Kan awan gungundawayan da apada da atao. Wan, ngam kasladamat agbibisin, tatang. Iti pa nagkitam lang dayta. Nusyak, saan mo takas ta ti makit-kitak? Anya kay matan, tatang. Tunggal ada ibagak, kontra nyo. Di da kay manlangan. Nay, anya ngay ta ilakla kong Baltasar. Gumatang ka man kat di, Agnes. Adapay nayon na abulbulong. Herbal medicine da gito, uy. Kumpurmi mat ti mapampanunot yung agasawa. Ada nga min nagiti customer ng sapsapol iti kakasta bulong. Talaga adi kay mabain aya. Apay, basol ka diti agilako ita apanawan? Saan matkid di basta, jakon agsao. Tama nga no adadakas ang maisawang ko, kat masaktan ka. Makabasbasolak pa'y kiday. Adamula da Emily kan Baltasar a lemongrass na nadora. Adamot lemongrass iti paraangan da. Apay kaday. Una, tanaranaak ni Baltasar ije sentro itay. Agilakla ko mat iti lemongrass nana. Aya, Wen, nagaduti bulbulong ala ko na. Nagduduma. adda nga min dagiti agsapsapol iti herbal kag. Wen angam agasem man ti kasjay nana. Tila mapampanunot da nga ilakaw. Ket anya ko maita. Tinapateg ket saan anagtaod iti takaw. No dito'y ayan tayo kat ipatpadawat tayo laang dagijay. Wen ano ditoy, ngem no ijay sentro, adda dagiti mayat agumatang. Aguray ka. Apay akastaman ngamin ti salsaludsudem aya. Awan mo kid di nana, inakon. Day talaang tigagaram. Wen nana. Kaya't ko laang mat nga ipakaam mo kada kayo tinaamwak. Ay nawaw. Ni, adamanan ti pag-giveaway ti may sa asikat a vlogger. Aguray man ta agkomentak met. Mga nang, Agnes! Ado ti nag-comment. Ngam agkomentak lata. Anyat amok ngay. Ang mga numapagasata nakmeten ita. Adat araramidam aya. Ay nawaw, apay ka di tatang. Itay pa'y ngay ayaban ka. Mangantan kunak. Umuna kay latan tatang. Saan ka mabisin aya? Mga anak to inton madamdama. Adala asikasuk a pagsayaatan tatang. Anya pagsayaatan na ita. Secret. Nalakalaang matkid di ti ipapaaramid da ah. Sana mabalin nga aramidem na ita aya. Kalpasan ti panangan ta. Saan ang mabalin tatang? Ang mga numauna anak. Sayang mat. Itay pa'y at a cellphone mo ti dumdumugam. Manungal daw nakasta ka, Agnes. Ada nga rod urayak tatang. Ay nawaw. Imbis na makitigid ka kuma. Ita ka nung ngamin nga i-announce da dagiti na nga bakit. Saan a basta-basta reto'y tatang? Ay, diyak amukin ka. Ibagak man laang tapno amuyo. Adda pa-giveaway ti may sa asikat a vlogger. iPhone 17 Pro Max dayjay tatang. iPhone 17 Pro Max. Amuyo no mano, ti balor dayjay cellphone. Ay naku matamo ka na kita nga yabambanag. Ribo ti balor na dayjay a cellphone tatang. Saan a basta-basta dayjay? No sakti si ka, di mo namnamaay na mga baka. Diyos kayo ayatap no amuyo no anya ti mapasamak. No libre na ita, sigurado nga ado ti kay nagaw mo. Alanganay na si katipilyan da, anak tao. Kitaam da ito'y lakay. Anya na ita bakit? Nakita nga ado ti comment ni Agnes iti post ti may sa asikat a vlogger. Amang ted kano iti iPhone 17 Pro Max. Anya tin comment na? Kitaam ao. Purple ko na dita. Saan laang aday ta? Adupay ang. Aywan, no kasta namnamaan na amay kan may.
In-shared post na pay sika. Tunggal adda pag-giveaway dagiti vloggers. Kanayon ang makitak ti comment na. Agbibisin mo't nga ro iti free item na ita babae Naku nampay lakay. Uy-uyawan na ti pagbibiyagan ta. Ngam ni, may samot gayam amang namnama kadagiti giveaway dagiti sikat at tao. Natang! Natang yudita, kakalugaran! Anya manen abulong dagita, Emilay. Adda pechay, adda mustasa, adda sitaw. Naglalaok. Gumatang ka kade? Saan? Sinaludsod ko laang. Ay, kunak ano gumatang ka? Naimbag man, ta saan ka mabain amang ilako iti kumkumpurme? Daytoy laang mati amok apang gadak. Kan may may mayaten daytoy ngam timang namnama iti giveaway dagiti sikat a vlogger. Ay nawaw. Nakita ti comment mo iti post ni... Ay ako maita kang kano nagkomentak mat. Saan mo't adakos ti inaramid ko kat? Saan mo't kit de? Maasarak laang iti kastapan ng sasaong. At least, da kami kinilakay ko, amo mi ti mangged. Saan kami amang namnama iti giveaway wenno anyaman a libre dita. Oho, di mo lang amin maaklon nga agbibisin ti pamilyayo. Sika ati agbibisin, di mo ipasa kada kami. Kat, kumusta nga'y Agnes? Nangabak kamot laang iti iPhone Pro mo Max. Saan mo ngarod nana? Day, apay asaan? 100 laang mat ti maikan kat ado kami. Milyon ti nag-comment. Milyon mat ti kalaban nana. Ay, kasta aya. Iso nga in-delete ko ti shared post kan comment ko. Nay, apay nga'y nga indilit mo. Wana, ta sa anak mat anangabak. Kan ado ti makakitkita. Nakababain laang nana. Itaman pa'y anakarik na ka itibain. Amang ano adda maibaga dagiti kalugaran no makita dati kasdi a comment ko nana. Talaga nga adda maibagada Kasday mo't nga minti ugali nga impakitam kadakwada. Nasalaw ko ni Agnes di tadala ni tay kat nakaulimag mat. Bakit? Nakita na ti binagkat mo alakom, lakay. Uwan, ngam awan mo't sa una. Mabuteng siguro Kabuteng na ti makangagmanen iso akas na. Kila at asiming put. Imbabain mon samat, idinaudya nagsarita kayaw. Saan mo't, lakay? Medyo laang mo't. Sumot lang, Angam nasaya at mo't kaditikas diyang naramil mo. Tabarang liklikan nan ti mangisawang iti nagsasakit a balikas. Ayun nasaysaya at nga agpaiso no agulimak laangan. Tapno saan makabasol manon. Kumusta nga tatay iPhone Pro Max ngayon waras ti sikat a vlogger? Nakapili dan idi pa'y napalabas alawas. Asino nga tinapagasatan? Jak am mo dagi chay. At danagan ni Agnes. Awan mo't lakay. Isugayam adya kun makita ti shared post kan comment na iti daydi a post. Indilit na nga raw. Indilit na siguro, idi nakita na nga awan nagan na. Jak mo Sakit nagado ti shared post na ide. Wano saan, amangan no napabainan iti insawang ko kankwa na idi. Iso nga indilit na mo. Anya nga taaya ti mayat apagkwartaan tatang. Aramidan mo tikas iti aramidan da Emily kan Baltasar nga kasawa Ay nawaw, nakababain nga tatikas jay tatang. Mabain ka kat legal at trabaho na jay. Ay, uray pay, nakababain lata. Prutas! Natang! Oh. Tilapia yudita! Ni Emily manan na jay. Gumatang kayon! Saglalakalaan! No siya, jak maanusan ti trabaho akasta tatang. Natang! Kan nakababain mo't. Mabain kang agilakaw iti kumkumporme. Angam no may papanitigib away dagiti sikat a vlogger. Alisto ka. Awan mo't siguro dakas ijay tatang. Awan mo't kindi. Angam nakababae na mapan mo uyawan ti pagbibiyagan ti pada matao. Gatsi ka, mangnam na makamot gayam iti giveaway iti online. Napalabasan day jay tatang. Uray asino mo't No ada ti libre, alistuda. Awan mo't nakitak a comment mo iti cellphone a pag-giveaway da. Adda ayamanan nana. Adda ngam sabali mo't ten a vlogger. iPhone 17 Pro Max mo't laeng.
Ngam sa nga pulo laeng ti maikan. Jakon mang namnama, Nana Dora. Itaman pa'y. Narigatan, ang mga numakangugak manan dita. Sigurado nga adan tumanan maibagaday nga email numakita na nagkomentak manan. Kasla idi napalabas a bulan Anyat imbaga na ken kaaya. Imbabain nak nana. Saan mo't adakas ti agdawat no ada ti libre ket? Saan mo't nga men? Apay nga rod akas jeti pa nagsasao na kanyak, idi nakita na ti comment ko iti iPhone Pro Max nga iwaras ti may sa vlogger. Naasar lakit di ken ka. Iso akas ta. Si kanto mo nga men. Iruruman mo ti trabaho da nga agasawa. Ni nana mo't. Ket isumot. Saan adakas tagdawat? Nagalas laeng ngamin akitaan no ti tao akas ken ka nga agin babaknang. Ket ag-comment kadagiti pag-giveaway dagiti vlogger. Kas kalag bibisay no kas jay. Manipod ita, saan ako nga ag-comment nana? Sarda nga metlaengen ti mangirurumen iti padam a tao. Uray anya pa iti trabaho da, irespetom latay da. Ay, Jay kunada nga rod, no agimula ka iti kinaimbag tumet ti maapit mo. Ngem no managdakdakas ka, amumon no anya ti apitem. Saanen anas ken nga ibagakken ka. ay nawaw! At datay pagsasao ako nana, no anya ti imulam, isuntumet ti apitem. Kayat naasawan, no naimbag ti impakitam, naimbag tumet ti ipakita daken ka. Di ka aguy uyaw, kandi ka agin babaknang. Respetuam ti padam a tao, iti kasta, respetuan da kan tumet. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Si kagayam ti gimatang iti dakkel abalay ni Randay nakong. Wala na, siyak nga road. Fili tinagan ko. Iti kasta alangam ket madlaw abaknang ka nakong. Ay saan aparikot ti kwarta kanyak nana? Ay agpay so abalitok ta kwintas maw. Daytoy ka day. Ay na, balitok daytoy. Agraman ta iring maw, balitok metlaeng dayta. Ninanamot, sa anak agumatgatang iti peki nga alahas anya. Ay na, talaga gaya mabaknang ka nakaw. Anya tila ko yu a soft drinks dita, nana. Kumpleto anya ti kayat mo. Tay orange, wano tay nangisit. Tay orange latan, nana. Didakkel ti irwaryo. Kandua asupot at tinapay. At to'y ti bayad ko, nana. Keep the change. Ket no sangaribo mo't daytoy kwartam nakaw. Amok kukuha yun dayta, nana. Ti soft drinks kan tinapay para kada kayo matlaang. Ay saan lugi ka ano ko Okay lang kanyak. Para kada kayo at talaga dayta, nana. Ay na, galantimot at talaga daytoy akaruba. Agasem man ta sangaribo nga inted na. Agmerienda ka lakay. Libre ti baro akaaruba tayo dayta. Karupa? Wen, tibak nang akaaruba tayo. Ay nawaw.
Asino may? Tigim matangay iti dakkel abalay ni Randay. Nag-awi din dita. Wen, nakasaritak nga rod itay, ket talaga abak ng sika. Pag kunaambay, Wen tabalitok dagiti alahas na. Saan laeng adayta? Gimatang pay iti merienda, ket dinan innala ti suplina. bak nangarod ano kasta? Wen lakay, galante launay sika. Feli kano tinagan na. Anya ti trabaho na aya. Apay nga ado ti kwartana. Dayta tijak amo lakay. Nalipatak meten asinaludsod. Sigay, agmerienda kakit di pay. Ano samta tinapay ken soft drinks, ta saan pay analuto ti pangaldawan ta. Kumusta kan Marsan, my love? Nasaya atak dito Sika nga Uray siyak, nasaya atak mat ditoy. Kaririing kulaang. Dahita ka di ti balay nga bagbagam kanya. Wen, dito yun ti pag naedak. Kasla balay ti paknang Katuan mat nga men, mabitlaang ta ipakitak keng ka. Dayta ti kusina. Nagpintas sika. Dayta mat ti salas. No saan ka abise, di i-house tour ka. Ammo kon. Sarungkaran kalaangan ni balay mo. Ay wana, umay kalaang no kayat mo. Tapno makitam ti dakkel abalay ko. Mabalin nga umaya kita lang. Umay ka ano kayat mo. Sukunan ka ije paradaan. No kasta nga ron. Agsagana akong tagbiyahe ak. Okay, see you! Ay na, nagpintas ka nagdakkel ti balay mo, love. Kunak tumot keng ka. Manungay ti pinanggatang mo. Milyon saan basta-basta da ito'y abalay. Anda pa'y sofa kan nalawa ti salas kan kusina. Anya ti kayat mo merienda ta isaganak para keng ka. Ay, kunak no adda babaunam dito Awan? Saan akon anangala? Tag may saak mo laang dito'y. Kastaya. Ay, kunak no adda. No ita, saan ko pa'y akasapulan ti babaunan? Makitan to kadagiti sumarsaro nung aldaw. Adda mo't gayam dakkel nga ornong mo. Diyaklem pagarup ang makagatang kay ti kastoy kadakkel a balay. Siyempre, nagtrabaho ak ijay abroad iti manu atawan. Dakkel ti sweldok ijay, isuan nakaurnungak. Dagiti dadakkel mo ngay. Adada ijay probinsya Kunak nga ron nga agnaadda dito'y syudad, ngam di damat kayat. Kayat da ijay probinsya. Ay, siyaklangan na, Feli. Siya kung ti agnaad dito, no okay lang kan ka. Tapno adamot kadwam Hello, Manang! Kumusta kan, Feli? Nasaya atak lang dito'y Manang. Apay nga itala ang asinong batam ti awag ko. Ay, kwa Manang Rhea. Busy ak ngamin. Pasensya kan Dananang kantatang nga ta, kumusta damot to ni jay probinsya? Dagi jay pa'y ti kunam. Sigurado nasaya at dala ang ijay. Kita ama, di mo liwayan ti mangipawit kadakwada. Wan Manang, di ka madanagan. Tano adda ipawit mo a kwarta. Ipawit ko mat kadananang kantatang. Nayunak pa'y kidi Agyaman ak una iading ko. Kaasimot dananang kantatang numabaybay anda. Awan pagdanagam. Ngamin, uray adda ka iti adayo. Aramidak mo ti pagrebengak kas anak. Saan ko mat idaabaybayan? Kasangay ko no Sabado na nadures. Anya ngay ti handam na kaum. Agpakitirak nana. Di mo kaya ti aglutaw. Tak-tak ti agluto nana. May mayat ti agpakiter, ta saan tayo amabannog. Sa bagay butkit di At least kan ka ataado ti kwartam. Ayun kabaelak ti agpakiter nana. Ay anya nga menon ti trabahom nakaw. Ay kwa, confidential ti trabahok nana. Confidential. Wen, confidential. Kaya't asawan day ta, saan mabalin nga ibagak kada kayo, ta sikreto day jay. Legal makid di ngam saan mabalin maamuan ti sabali a tao. Kasta ka day. Wen nana, pasensya kayon Saan mo't mabalin nga ibagak kada kayo? Di yuliplipatan ti kasangay ko inton Sabado taado ti i-order ko apag sasangwan tayo nana. Ay nawaw, nagdapuan na iti amakmakan bakit? Inted ti akin kuko iti dakkel abalay lakay. Anya ti okasyon na ya.
Birthday na nga main lakay. Nakadumot na ita. Kat no ado ti in-order na. Uray ni Marisabel. At damot laang take out na. Talaga agalante na ita kaaruba. Wun nga raw. Awan siguro ti pangusaran na iti kwarta na. Iso akas jay. Ay, bagi tayo manan ti umapapal kan kwa na baka. Di bali tano kasta nga adda okasyon di tabalay na. Kat mairanod tayo magit. Agure ka. Awan pa'y nakitak akabagyan na nagpasyar di tadakkel abalay na. Awan mo't laeng nakitak itay lakay. Nilaeng mo't marsan anubyo na tinakitak. Amom kada, ubing iti 10 atawon ti boyfriend na. Kasta talaga, no adda kwarta. Si bibiyag kanipay na itidadakkel na. Wen kanumot, at dada kanu ijay probinsya. Ay, kasta gayam. Kasalot da siguro ti umay diti syudad. Biso nga awan da makita. Makabannog mo ngamin ti agbiyahe no adayaw. Italaang manan nga imawag ka manang Rhea. Makumikumakmat nga rod iti trabaho, kading ko. Mangipaw itak iti kwartakan ka, ha? Aywan mangipawit ka tanayunak met. Ipawit ko manan kadananang kantatang iji probinsya. Gumatang kan tumitlaang iti masapsapul da, Wan manang. Gatas, vitamins, pangkusina, ken aminan. Wan manang, di ka madanagan, taamok no anya ti masapsapul dananang kantatang ijay. Awan mo lang pagdanagam, tanayunak ti kwarta nga ipawit mo, tapno di mo mat ko na. Agyaman ako nay ading ko. Sige manang, bye! Ang mga nada kwartam di talav. Pangusaram iti kwarta aya. Adala na pataga pangusarak. Anya manan? Gumatang ako may ti baro ang motor ko. Anya? Alamot na. Amok nga do ti kwartam kayo. Para mo't lang kadata ti motor agatanga. Sige, mang tedak, tapno di mo mat ko na. Ay, agyaman aklaon I love. I love you so much. Sweet kala ang mat kanyak no ada ka sa pulang. Ngam no awan mat bibiyang mo kanyak. Ni isa na. Sana po nureta. Ure awan maitid mo kanyak. Ay ayatin kalata. Oh, kaano maitid mo ti kwarta kanyak? Itamat la ang ano ka sa pula mo. Wan manang, naipawit kon. Mano timpaw it mo kadananang kantatang. Kas iti sigod manang, ninayunak iti 10,000 ti kwartam. Ulbud ka matan niya. Ay nawaw, apay ko mga agulbudak manang. Imawag ni Auntie Salome kanya. Anya? Kat na ibaga na amano abulanan nga awan impaw it mo akwarta kadananang kantatang. Kasano ana pasamak ti kasjay. Kat tunggal agswaldong binulan amang ipaw itak kan ka. Ay kwa manang. Agpudno ka man kanya, Feli. Mangipawpawit ka kadikadanan ang kantatang. Wano kinupkupit mo ti kwarta nga impawpawit ko kan ka. Agpalawagak manang. Ay nauray di mo idiretso. Ammo kun ti sungbat ti salutsut ko. Apay ana aramid mo ti kasna. Gaputawan signal iti ayanda. Kastamutan ti aramidam. Anya klase ka nga anak, aya. Ay kwa, sorry manang. Di kamot matagtagari bakit? Ay, naunag ti pampanunutag lakay. Anyat pampanunutom aya. Nubak ng tamot siguro. Sa anak amarigata na kastoy. Agbiagak mo't akasladon niya. Kaslakin ni Feli akaarubata. Tila mapampanunot mo magbakit. Naimbag pa'y dayjay akaaruba. Galante. Ngam kaslasaan ang maibusan iti kwarta. Ay, mangan kakit din. Bisin mo lang na ita. Ada ginatang ko ang meriendata, love. Kunak man na awanan kwartam. Adala tamo na bati, Anya ti kayat asawan da ito, Feli. Manang Rhea? Asino talalaki akadwam? Nobyom dayt na? Wan, siya kinobyo na. Sino kaya? Siyak lang matikabsat na nga akin kukwa iti dayto abalay. Balay mo? Ay,
Kasano ko mamapasamak na takot balay mo't ni Feli na ito'y. No kasta, agraman balay ko, tinagi ko ang pay. Agpaiso ka di, Feli. Di ka agul ulimag dita, Feli. Agsao ka. Ibagam iti nobyom ti agpaiso, tapno ammo na ti pagluglugaran na. Please, ama nang, di na kumamat ibabain. Saan asyak tinang ibabain kan ka? Sika tinang ibabain iti bagim. Diyak amo a pinagbalin mo mat gayam abalay mo ti balay ko. Agasam nga'y taadda pa'y inyawid mo alalaki. Manang, Sakit nalastog mat ngagsasao day di anobyom. nabiglala ang dayjay manang. Di mi ngamin among agawid kagayam ita. Ti imbagam kanyak idi. Kat agnaed ka dito'y tapno as asidag iti trabahom. Diyak amo nga agin babak ng kamat gayaman dito'y. Kasaritak nga umuna ni Marsan manang. Agsarita tan tulaangan inton madamdama. Agim impaki kamatan, love. Di nakman awagan iti love. Kagura na ka day. Kasta uray ti bain ko iti kabsat mo itay. Di mo mat imbagbaga kanyak, a caretaker ka lang gayam iti dati abalay. No imbaga kang ka, maklon nak nga ta. Dahiti kwarta agas gastusam. Kwartam ka di dayjay, wano kwarta ti OFW a kabsat mo. Please, di na kumamot panawan ah. Nalawagan ti amin kanyak. Inulbudan naklang. Talaga nga rod apumanaw ka. Panawan na ko. Diyak kaya ti ulbud ko naktumag. Nukas na nga raw, ibatim ti tulbak ti motor. Awan karbangam iti dayta ang motor, takwartak ti naigatang. Di iwan lang. Kukuam ta motor mo. Anya? Asino dyan bisita ni Feli, Doris Bakay? Kabsat na kanumad. Aya, Wen, ti kabsat na nga akin kukwa iti balay at tagtagi kwa na. ay nawaw. Di kayat mo asawan? Saan nga agpaisaw abalay ni Feli na ita? Saan kanumad lakay? Kasla caretaker laeng kanudita. Nagiti kwarta agas gastusan na nga eh. Sakit galanti na ita karuba. Day tatisaan ko nga amaw. Ay, saludsudak tuman ni Marisabel. Sigurado nga adda nangag na dayjay. Apay nga yakasta. Apay nagpamarang abak nang no saan mo't gayam nga agpaisaw. Saan tay nga amaw no anya ti motibo na lakay. Agam kaasilat taa. Sakit nakitak api manaw ni Marsan itay. Nagsinadan. Siguro dakkel mo't tibag ni Marsan api manaw itay. Ay na Feli, napnapanan ti utek mo. Apay ka di manang. Nakasaritak dagiti kaarubam. Kat galante ka kanumat. Ha? Kanayon mo ida nga ilibre. Agpaiso ka de. Ay, kwa manang. Jak amo ati kwarta nga ipawpaw it ko para kadagiti dadakkel ta. Kat inaramat mo matgaya man iti kalukwam. Manang. Oh, naragsak ka itan? Agin babak ng kaditoy, ngamdana ng kantatang, agrigrigat da ijay probinsya. No saan pa'y nga imawag ni anti kanya, jak maamuan ti may papan iti kalukwam. Tapno awanan ado asaom. Pumanawak laangan ditoy. Ay nawaw, papanamanan. Makaamuditan ah. Ay nawaw, di ka man agar aramid si ka, Feli. Apay na may kapailang dito. Awanan daduma apapanak Marsan. Talaga ka di asaan kan makisinublyan kanya. Saanan? Apay matakasta. Nadismaya akin ka. Apay kuma, kat nairanod ka mat. Napadasam tibiyag-tibak nang. Agtal na ka man. Pagbabawyak ti kasting inaramid ko niya. Pagbabawyak ti pan nakirelasyon ko kin ka. Saan kumamat akasta ah? Agawid ka kid din. Di na kun gulwan, tauray an niya pa'y aramidam. Awanan ti agbalay mo. Sana ko na makisinubyan kin ka. Dayta ti tandaanam. Impaay kumat amin ang masapsapul mo. Wala ngam peke gayam ti kinabak nang mo ngayon pakitam kanyak. Diyak kaya tadumtang ti panawan ang maibabainak tas sika ti pinilig. Anya? Papanam ngayon. Agawid ak iti probinsya mi nana. Saan ka din ama urnos ti parikot yu iti kabsat mo? Saanan, takagura dak launay ti kabsat ko. Panagkunakit na singpet met ni Rhea a kabsat mo.
Wan angam inal daw mat nga ipalagip na ti bidot ko nana. Kaya't nala siguro ang maamiris mo tibidot mo, nakong. Wan angam maibabainak mat nana. Si kantumo nga main, nagpamarang kaabak nang. Kaya't kulaang mat amapadasan ti agbyag akas dunya. Tidakas na, inlibrem kada kami ti kwarta para kumakadagi ti dadakilyo. Amok abidot ko dayjay nana. Ay, da kami paikit di ti makarik na iti konsensya. Iti anya aga po ama konsensya kayo. Kat saan mat ada kayo tinagbasol. Gaputada kami tinagnumar iti kwarta para kumakadagi ti parents Galante kalaunay kada kami nakong. Di mi matamaw, at damo gayam kalukwan nga ilimlimod mo. Husto nana, di yun ipalagip dayta. Amom nakong, saan adakas ti agarapa ang abumaknang. Ngamdakas nga agpamarang kaabaknang, no saan matgayam apod no. Di mon ulitin ti kasday nga inaramid mo, wan. Okay, inakon. Oray sa dino pa'y ti papanam, laglagi pom kumati pamagbagakan ka, tapara mutlaang dayta iti pagsaya atam nakong. Ay, nawaw! Di ka agpamarang abak nang tapnula ang idayaw daka ti sabali a tao. Liklikam dagiti dakas at arigagay. Agbiag ka iti kinapudno. Taday dati mangtad kang ka iti pudpudno apan nakaidayaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakaawid nga ta ni Grace dita balay dalakay. Hindi pa'y matkalman, bakit? Kumusta nga tatirikrik naan na? Tinaibagan ni Tata Dolfo kanya, kat madama ka no ti panagpaagas na. Apay ana saludsud mo. Mapanak ko maiti ayan da inton madamdama. Ay nawaw, anya ti aramidam iti kat saan kayo ba't anasingad ka ni Grace? Ay, kwala kay. Adala na patag nga ibagak kang kwa kan kumusta ak matlaangan ah. Anya? Uray saan kami anasingad, kayat kumot ako mustaan, takalugaran tayo mo dayjay. Mangala ka nga ron iti prutas dita, tapno adda pa sarabom ken kwa na. Awa mo prutas tayo. Ado mati sabadita. Layo na lang iti basit anateng. Sige, sikapay nga ron ti makaamo dito'y balay ah. Agluto kamot iti pangrabyan tayo. Anya ti mailuto? Adda tilapia iti ref, isupay laang ti iluto. Si kamot gayam dayta, Giselle, Lumabasak manen, Nana Roseng. sa dino man ti papanamawn. Iti ayan man da Grace, Nana. Ayun, damag ko ang masakit kano, iso ang nagawid di tabalayda. Wan nga rod, Nana. Isu amapan ko sa rungkaran. Kita ak matlaeng no ada maitulong ko kang kwana. Nasaya at dayta na panunot mo nakong. Kaasi iti kasjay akasasaad na ita. Sapay agpapada tayo nga awan makukwarta na. Talaga akasapulan dati tulong, tadakkel kanumot ti binayadan da ija ospital, sakit nagngingi na dagiti agas na. Barang ada maitulong ko, Anana. Agpatuloy akaw, tama nga no agtudok ijay. Alawan, agan-anad ka nakaw. Naimbag abigatyo, Madam Tasha. Kunaklakit din no asino ti bisita. Si kamat gayam, Giselle. Adda ko mamananti i-refer ko kada kayo, Madam.
Asina? Ti kalugaran mi masakit, madam. Amok ngamin akabaalan nyo ti tumulong. Isuan na panunot ko manan ti mangi-refer. Mabalin a makita ti medical certificate na? Adtoy, madam. Kompleto da itoy. At damo lang dagiti reseta ti agas na dita. Nagngingi na ti agas na, madam. Ayun, kaasimot. Numabalain, katulungan nyo kumamat ti gayem ko, madam. Sige, kita no adda maitulong mi. Kas iti sigod, si kantumanan ti kontakak no adda kwarta, Agyaman naklaunay, madam. Sapay la kumat agbyag kayo pa'y itinapaot. Iti kasta, adupay ti matulungan nyo. Anya madan ti may imbaga da a Giselle nakaw. Adda in-refer na nanang. Ay nawaw, nagadumot ten nga i-refer na. Kompleto mo't kit diti na ipakita na a requirements nanang. Adda medical certificate, ken reseta ang naggapoy ti may sa apagagasan ijay syudad. Sigurado ka kaday, asaan apiki ti impakita na kang ka. Adda ladawan nga impakita na. Ken amamok ti doktor ang nagpirma iti dayja a medical certificate nanang. Nasaya at mangarod no kasta. Masigurado tayo asaan nga iskam ti araramidin na. May mayatan ti makasigurado ngam ti agpalukaw. Panagkunak ket mapagtalkan mat ni Giselle nanang. Kas kanya, kayat na mat ti tumulong itipada na a tao. Ay nawaw, sino ti akin ko kakaragiti a materyales? Sa balin samat tinang i-deliveran da abalay. Awan mat order ta akas ta. Kukwata dagita ang materialis lakay. Anya? Husto tinangag mo. Siyak tinang ipa-deliver ka dagita. Ay nawaw, adda kwartam? Nangalami ti inggatang mo karagita. Siyempre, kwartak Nangalaam nga road. Nagbanugak Pangalaak kumangay no bilang. Nagadumot tan time pa-deliver mo. Di ka pa'y maragsakan, tamalpas mutlaangan ti balay tayaw. Kasano ko mamaragsakan na katyak mat amaw no nagtaudan ti kwarta nga inggatang mo karagita. Agkalma ka laang kadilakay. Awan pagdanagam, tanadalos ti nagtaudan ti kwartak. Ay, siguradwam lang bakit? Diyak kaya ti mairaman no bilang man tadda kalukwan nga raramidam. Awan si kakit dimot. Kalpasan ti do alawas, makarwar kamot laengen lakay. Wen garon bakit? Isun alaeng taadapay agas mo anas ken agatangen ta. I-text mo man ni Annabel. Ang mga nadapay kwartana. Nakasarita kun ti anak ta, ket adda kano ipawit na. Bayadak to no agimbaga bakit? Tibilin ti anak ta, ket di mo kano panunutan ti kastos. Isun ti makaammo. Ti panunutem laengen ita, ket lukasano nga agimbag ka. Amok tirigat niya Annabel ija abroad bakit? Kas kanayon ko nga ibaga, ikararagan talat ta ti anak ta. Tapno nasalun at kumaakanayon lakay. Day talaang mati maitulong takin kwa na ita. Lumabalin ko bakit sa anak nagsakit. Tapno saan nga isupay a paggastusan na. Iso nga agpaimbag ka lakay. Mangan ka iti nasusustansya. Iti kasta, dagos nga agimbag ka. Kumusta ni Tata Santos, Nana Roseng? Kasi ti apo, ininot mat nga agsubsubli ti pigsana, nakong. Nasaya at magngarod no kasta, Nana. Nangalaan nyo iti inggatang yu iti agas na ngay. Impaw iti anak may. No kayat yo, ag-request kayo iti medical certificate iti doktor ni Tata Santos. Anwam, Ipadas ko ti agpatulong iti amamok. I-refer kayo kung kuana, Nana. agpaisaw. Nana. Resita ti agas kan medical certificate ti kasapulak. Asino ti pagpatulungan tayaw? Basta adda amamok, Nana. Kas nakunak itayan, reseta kan medical certificate ti kasapulak. Adun tinatulungan na dayjay. Anyat amu tayo ngay. Ang mga numaasyan mat kada kayo kat ada maitid na. Ay alaman nga rod nakong, tulungan na kami man. Isagana yula ang dagiti kasapulan. No makumpleto yaw, umay kunto alaan dito'y balay yaw, ta siya kunti mangitulod iti opisina ti gayem ko.
Ano mo't na kita papilis, Roseng, bakit? Itad ko kan Giselle lakay. Ay nawaw. Ano na? Adda ka no am muna apagpatulungan tayaw lakay. Asino may? Di na dinakamat no asino. Ngam basta i-refer data ka no. Ay kit nasaya at ano kasta bakit? Wen nga rod, isupay mo't ano adda maitad da at ulong. Isupay ang maigatang iti agas mo. Una, uray manulaang, isupay anayunan tayaw. Bareng alakay, sigon kan Giselle, ado ka nun tinatulungan dayjay agayim na. Kitsapay la kumaa, na mapagasatan tamad ang makaawat iti tulong bakay. Agsasarunumot tendag saksakit akalugaran niyo. Wen nga rod, madam. Ay, kumusta gayam? Naitid mo ti para kini Grace? Ay, wen, madam, naitad ko. Ayan nga iti picture. Ay, wen, ada dito'y cellphone ko, madam. Nalipatak mo nga insent kada kayo. Isend mo itamot laang. Kita man ti medical certificate ti i-refer mo manan. At to'y, madam. Kompleto day ta. Santos tinagan ti pasyente, madam. O sige, ipilak manan. Ibagam kadakwada nga ano sanda ti aguray, Ay, wen, madam. Awan pagdanagan nyo, taman nakaawat dagijay. Kan may isa, awan karbangan dang agreklamo, ta isuda ti matultulungan. Adan siya mo lakad mo, ta siya anak ko. Adang agpayso nanang. Masapa ak arumar ita tanapatag ti pagnak. Ada man tulungan yaw. Adda bisitaan mi a beneficiary nanang. Agan anad ka nga raw. Ayun gayam, umay ni Giselle Inton alas 2. Itidyo tinakasobre a kwarta kan kwa na. Adda iti drawer ko. Dayjay laang. Wananang, itidyo kan kwa na ta ison ti makaamu amang itad iti kalugaran na. Sigurado nga ta nga itid na ti kwarta. Imbagak matket di amang isend manen iti picture. Awan mat nga minenwayak amapan ijay. Dakkel ti panagtalak mo iti dayjay a Giselle Wen ata mapagtalkan mat iti panagriknak nanang. O sige, agrubata kon. Da kayon tumaten ti makaamu dito'y balay. Di man liwayan ti mga na, tanarigat ti agsakit nanang. Nay. Adamanan ginatang mo ang materialis. Maudi day tan lakay. Panagkunak kat malpasan ti balay tayo. Makadlawak at talagan, bakit? Nakaskas daaw man. Ay nawaw, anya ti pakas daawam. Pangalalami ti kwarta aya. Apaya di ka maibusan. Secret! Adan samot illegal at trabaho. Ni, awan gaputa da kwartak, panunutom matan nga da illegal at trabaho. Un ata nakaskas daaw mo't ngagpaysaw. Kaano lang hindi gimatang ka ti materyales? Ita, gimatang ka manahin. Kat, kasta talaga ti biyag No nalaing nga agdiskarte ti may sa atao, nabibiit ti panagprogreso ti biyag, lakay. Awan pa'y damag mao no addan jay tulong ngay bagbagan ni Giselle. Saan nakpaymot a kinasarita lakay? Dua abola ng tinapalapas. Kasaritak taw numaran na akmanen. Wan man, tayo supay agastusin tayo. Wen ano adda? Tinaibaga na kanyak idinasalaw ko ni tadalan kat sigurado kanumot dahi jay. Nakababain mo't ngamin ti agsaludsod kun kwa na. Ang mga nupanunutin na asaan ta makaururay. Ang agpaiso nga ta, nga in-refer data. Saan nga ta nga scam dahi jay? Ay, day talaang tijak ang mulakay. Ngam saan mo't siguro ang maaramid ni Giselle ti kasta. Kasla nasaya at mo't atao day jay akalugaran tayaw. Kumusta ngay day jay, Giselle nakong? Pasensya kayo na, Roseng. Apay ka day? Alanganan amaikan kayo. Ay, kasta aya. Ado nga minti nakapila. Kat jidad duma, saan basta-basta ti sakit da. Iso nga isuda ti priority. Kasta aya. Wen na, pasensya kayo
Inaramid ko mati kabaalak tapno makadawat tayo iti tulong. Ngam awan latamot. Okay laang nakong. Saan siguro para kada kami dayta? At dapay siguro dagiti agkasapulan. Agyaman naklauna, ita maawatan naknana. Kumusta mo ni Tata Santos? Makatrabaho manen nakong. Maudi a check up na inton Lunes. Isumot lagayam, anana. Saan kay anapagasatan, tanagimbag magayaman ni Tata Santos? Asino jay kinasaritam, Tasya? Apay anapudot ti ulaw. Iskamar mat gayam da a Giselle. Ay nawaw, anya ti inaramid ni Giselle, aya. Anya ti basol na. Iti kinaado ti inrefer na kanya. Manmanula ang tinakaawat. At dadagiti kurang tinaawat da. At damat dagiti saan apulos anaikan. Nay, kunak man no ada isisind na a picture kang ka. Adda, ngam sabali mat gayam arupa day jay. Anya, Hay, jak amo numano ti kinupit day a babae nanang. ay kat sa pulom dagiti in-refer na atat tao ta isudalaangan ti kasaritam. Saludsudam no asino dagiti nakaawat kan saan. Wananang, kasta ti aramida. Hay, naglukon day a babae. Ini kanakit din iti trabaho. Oh, love letter para ken ka. Love letter? Love letter para ken ka. Naggapoy di barangay hall. Ay nawaw, apay kanumay. Naduktalan ni Madam Tasya ti kalukwan nga naramid mo. Anya? Dahil tatipod na. Mangi-refer kay ti tulungan na. Tagayam. Tagtagi kwa ti kwarta. Isumat lagayam nga ado ti kwartam kadagiti napalpalaba sa bulan. Pagkukwarta amat gayam ang nagiti masakit. Saan na pudno dayta? Di ka naglibak, tanda ebidensya na. Di ka mabutang, iti kastang raramidaw. Agraman masakit pagkwarta ampay. Napnapan ang ti konsensyam. Kasano anaduktalan na? Iso ti pagsalod sudam. Makaamu ka sumangukin kwa na iti barangay hall. Awanan ka itibain si kaababae. Iskamar ka. Agpalawagak, madam. Anya kumapay ti ipalawag mo, kat amo kun ti kalukwam. Nagtalakakan ka, tati amo kat si pupuso ti panang tulong mo kadagiti agkasapulan. Ngam apay kasto ti inaramid mo, Nailaw anak laeng, madam. Ha, ti kunam ket di, kastan ti planom sakbay nga imasidag ka kanyak. Jakla impagarup akasta kagayam. Ala, isublim dagiti kwarta at tinagikwam. Madam. Bayadam dagiti nasken a bayadam. Tasya kun ti mangitad kadagiti beneficiary. Awanen ti adu arason. No di mo kayat ti may babain. Aramidem ti may parban. Hay, pero mi ti stress ko iti daydi a babae nanang. No apay mo ngamin anagtalag kaadagos kang kuana. Dakas ka di ayat ti ang talak nanang. Saan mo kiday? Ngaminton sumarunaw. Amuampay ti kinatao dagiti tattao adumaw dawat iti tulong mo. Wan nanang. Sakmet laangan ti mangted kadagiti beneficiary inton sumarunong. Nasaysaya at pay anak ko. Makasigurado ka nga isuda ti agnumar iti kwarta. Wan nanang. Naimbag ko nam tanaduktalam ti kalukwan dayjay a Giselle. Wan ata da nag-message kanyak nanang. No saan ang nag-message ti may sa beneficiary? Saan ko kumaamaamuan tar aramiden na? Nangusaran na kanu iti kwarta aya. Inggatang na iti materyales, nanang. Anya? Hay, saan anak konsensya iti kasta nga inaramid na? Ay nananang, awan konsensya dagiti scammer. Tilaang napatag kadakwada ket ti kwarta ang matagikwada. Naimbag nga aldaw yun, Nana Rusing. Kastamot kan ka, nakong. Siyak gayam ni Tasya. Tay imawag kada kayo idi na minsan nga aldaw. Imayak ta ited ko ti tulong para kada kayo. Tulong. Wen, in-refer na kayo ni Giselle kanyak. Tinaibaga ni Giselle kanya, kat awan kanumot maawat me. Adda nana, nabayagan nga inted ko kankwa na ti para kada kayo. Jakmat amo at tinagikwa na matgayaman. Anya, Day tatipod no nana. Basol mi mat ata nagtalag kami kankwa na. lukasta,
Agpaisugayam ana ibarangay ni Giselle. Agpaisaw ti sayang gusang may papankan kwa na. Wala na, ado ti iniskam na day a babae. Kasla na saya at mo't no agsasao. Nalaing-laeng nga agsao day nana. Ayun gayam nana, amangan no adda maamu yung agnagan iti Grace. Ay wun, adda na kong. Isuro yung man ti balay da, ta itad kumati para kan kwa na nana. Ay sige na kong, angam agkapi-kapay. Kadwaan ka iti ayanda Grace, inton madamdama. Isumit lagayam analpas ti balayda. Dakkel met gayam ti iniskam na. Saan ang mabutang itikas diyang inaramid na aya? Ay, jak amuman kan kwa na lakay. Saan siguro ah? Sakit kwarta para ka nagiti masakit tinagikwana. Day tangarud lakay. Naisubli na ka day nagiti kwarta ato'y nagikwana. Bakit? Naisubli na ti dadduma, ngem dakkel kanupay ti balance na. Ay, una yun na diya kalugaran tayaw. Ay, hun nga rud ah. Nagaramid iti pakaibabayan na. Dila na konsensyan ka nagiti masakit alinukloko na. Kasta talaga dagiti scammer lakay. Tilaang bukod da pagsayaatan ti pampanunutan da. Di da amog ti makonsensya. Sa apela kumaa, tagnakematan na diya Giselle. Binagbagaan kanumot ni Kapitan. Bareng denggen na dagiti pamagbagada kenkwana. Pasensya kayon ano nagulbudak nana. No apay met ngamin akas jay ti inaramid mo. Gaputa kayat ko amalpas ti balay nga arapaap ko nana. Kanayon mo alaglagi pen, nga awan serbi ti progreso, no daytoy kat nagtaod met iti dakes nga aramid. Ha? Nawatam mo't siguro ti imbagaken ka na kong. Wano, kayat mo, ta ipalawag ko pa eh. Ay saanan nana? Naawatak makiday. Agyaman naklaunay iti pamagbagayo. Manipod ita, aramida mo ti may parbang na kong. Di mo tagikwaan ti saan mo met ako kwa. Ay nawaw! Saan mo nga aramatan ti panagsakit ti padam a tao tapno mapasaya at mo ti biyag mo. Ta iti kaano man, awan ti agbiag iti kwarta wenno anyaman asa ni kwa, anagtaod iti panangalilaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak ije munisipyo italakay. Anya taramida mi di munisipyo, Albina bakit? Adda ka no pirmaan mi. Pirmaan niyo. Paritan niya ka naman. Adda ayuda nga iwaras da. Kat addanagan ko lakay. Manan? Siyempre sayang day jay no saan ta makaawat. Si kakit di mo. Anya nga ayuda ti itad daya. Yero kan plywood kanumot lakay. Anya? Anuam ti yero kan plywood? Nagadulakit din asal sa ludsudom si Kamarlon. Di ka pa'y agyaman no karaman ta kadagiti makaawat. Libre ko naman, di mo pa'y kayat. At na nagiti deserving ang makaawat. Bakit?
Nututuusan ka santa mata ka sa pulang tiyero ken plywood. Ay, agtal na ka man sika. Sayang day jay. Lumabasak, Nana Luisa. Ay, nawaw. Nagmayat man ti isem mo, Albina. Tadamanin maawat mi, Nana. Maawat yu nga? Anya kumapay. Ayuda manin Nay, adda ayamat. Adamot, Nana. Adda iwaras ti munisipyo ayero ken plywood. Nay, jak amo nga adagayam kasta. Awan nang ibaga kada kayo, ayan, Nana. Awam mad nakong. Nawanin Naladaw matlaangan no bilang, Nana. Nakapili mo't ti munisipyo. Di ba lilatan Tinapatag, adda ka barangayan tayo ang makaawat. Adda kami, Nana. Urayin nyo laangan no adda manan ti sumaruno. Wen ano adda pay. Agpatuloy ka kitdeng tapno di ka mataktak balasang kaw. Adamat kayam inwaras ti munisipyo ayero ken plywood banjay anak kaw. Adda mo nga mintatang. Apay nga yakas jay. Tian niya. Apay nga awan mo't naawat tayo akas jay. Adda mo ten balay tayo tatang. Saan tayo akasapulan ti yero kan plywood? Ay sayang na jay. Mausar ko matapno matarimaan ti sigod a kusina tayo. Anya nga ron ti maaramidan tayo no saan tayo akaraman kadagiti makaawat tatang. Saan tayo mat makareklamo, takas na kunak itayan at damot balay tayo. Diyan dumaan nakaawat at damot balaydan. Asino tatang? Kat no nagaduda, di mo nakita aya. Nakakidom siguro tinagpili tatang. No sino mo't kit niya at nagpili. Sa ortikas niya nga inaramid na. Ay natatang, mairwam tayo, takanayon mat akasta. Saan tayon anam namaan day tanga ayuda, taalanganan matla ang makaawat tayo. Adda naawat yu ayero kan plywood nakong. Awan, nana. Nay, kunaklakit din no nakaawat kayo mat. Uray da kami, awan mutlaang. No siyak, saan akon amang namnama iti day tanga ayuda, nana. Sa bagay pilpil yun damot nga raw tik ikanda. Tijak pa'y maawatan. Adda dagiti nakaawat nga addamot balay na. Isumo laang timang ko nga istorya, nana. Kasano nga taan na pasamak ti kasjay. Nagulbud da siguro iji munisipyo Wano saan, ang mga nuam-amuda tay agtrab-trabaho ijay. Hay, nagluko mo't tayo dagita akalugaran tayaw. Amuyo mo't nana, numay papan iti ayuda. Adda dagiti kabarangayan tayo agam road. Anya ti ko namban jay. Nag-resign ka. Wan tatang, Ay nawaw. Apay nag-resign ka. nagadu nga issue da tatang. Diyak kayat ti mapapabasol. Apay, ada ka di parikaw. Adda ka numapukpukaw a kwarta. Anya. Diyak amo ka dagiti boss ko tatang. Iso anasay-sayaatan ti agresign ngam ti mairaman iti kalukwanda. Mga no ada mapabasol ka. Basta siya, nadalos ti konsensyak tatang. Awan kinupkupit ko a kwarta ijay. Uray piso, awan apulos tatang. Amok na ita, anak ko. Amok, asaan mo amaramid ti kasjay. Madanagan naklaang parakin ka. Pagtrabahwam ngayon ita. Mangkita akto iti sabali a pagaplayak tatang. Adu makki di ti hiring iji sentro. Agaplayak inton bigat mutlaang. Naitalang ano, perjinda ka nagiti sigo na busmaw. Uray anya pa'y tiyar aramiden da. Awan mutla ang ebidensyada tatang. Nag-resign ka numot gayam ni Vanji. Wan ka nung arod lakay. Iso matlagaya man nakita ka iti sentro iti kalman. Mabuteng lakit di dayjay. Iso ang nag-resign adagos. Anya kumamot ti pagbutngan na ngay no bilang lang. Mabuteng taamangan no agpayso nga adda kinupit na akwarta. Ay, mangrugi ka man ako na kung bakit. Panunutam ngamin anaing bag Amangan no na eraman lang. agpayso lakit di nga adda kinupit na lakay. Tano inosente,
Awan ko mati makagapo tapno ag-resign iti trabaho na. Awan ko mati pagbutngan na. Change topic man langan. Na, kaslay sakit mo day a babae ah. Saan mo? Madanagan na lang. Tama nga nun niya manon ti pagturungan da ito asaritaan. Nasayat mo tanagawin ka, Alvina bakag. Adda ka di parikaw at lakay. Ayang tiyero kan plywood ngayon to ti munisipyo. Day ka day. Nang ipanamaya. Awanan na. Ay nawaw. Apay nga awanan. Imay inala damari Estela itay lakay. Naay. Apay nga inalada. Inlako kadakwada. Anya. Agpampanunot ka kade. Iso nga rod nga inlakok tagpampanunot ha. Aha. Adto'y tibingay mo, tapno di mo mat ko na. Huh? Saan? Saan ko nga awatan dahil kwarta? No di mo kaya, di saan laang, kukwaklatan ah. Inlakom kit din tintad na nga ayudakin ka. Di ka kade mabaen. Kasla ni Van Jijay nakita ka naggapo dito'y ana na Luisa. Iso nga agpaysaw. Apay akas jay tibado na. Papanan na kano day jay. Adda trabaho na ita, balasang ko. No kasta, naka-apply mat gaya man. Wan, agtrabaho iti may sa grocery store, ije sintro. Naimbag man ta dapay laang nangawat kan kuana, kalpasan ti naramid na. Inaramid na. Ne, anya ti kayat mo asawan? Adda kanumat kinupit na akwarta nana. Ay na, saan kanumat nga agpayso dayta? Day tamat timang mga ko asayang gusag nana. Kan may isa, no inosente day di avanje. Apay nga rod nag-resign. Siyempre, ag-resign ta adumat ng ti isyo. Day ta nga rod kat nana. Imbes asangun na, nag-resign ki din. Sigurado nga adda kayat asawon ti naramid na nana. Guilty lakit di day di a babae. Ay nawaw. Anya ti basol ko kang kaaya, Albina. Ay nawaw, basol mo't nga bagbagam. Apay asang kaistoryanak. Ti may papan ka di iti pa nag-resign mo? Tapno ammom, awan ti kinupit ko akwarta ijay. Nagpaiso ti bagbagam. Nagpaiso nga awan kinupit mo. Apay nga rod nag-resign ka iti trabahom. Da magkukot sa bali ti pagtrab-trabahom itan. Kat, anya ko matibibiyang mo nung maipapan iti day taabanag. Ay na, may salaang ti kayat asawon day tamare. Guilty ka. Naa, saan man asyak ti pagsasawam iti kasta? Apay, mabain ka kaday, taam mo nga agpaiso ti ibagbagak, ah? Saan asyak ti kalkalabanam kunak tumad? Ne. Di nakbot-bot nga nakasta, ah? Ibagbagak lang ti agpaiso umare. Talaga ka di adi kagsardang. Ay na, agkalma ka kadilang. Agungit ka man nga mina na dagos. Saan asyak ti kalkalabanam? Ta siguraduak adi mo magustuhan ti aramidak na maumaak kang ka. Apay akas ti kawas mo, anak kaw. Mapanak ijay munisipyo ita, tatang. Apay iji munisipyo. Adala mapan ko i-report. Ay nawaw. Ada i-report mo kunam. Asino ma? Dayjing Albina ah. Di nakmatan sardangan dayjing a babae. Pakibiyangan na ti pa nag-resign ko, patawan matam muna. Para makita ano saan pa'y nga agsardang no isumat ti i-report ko iji munisipyo. Ada basol na ay ata apay nga i-report mo. Inla ko na ti yero kan plywood nga inwaras ti munisipyo, tatang. Anya, apay nga inlako na. Jak amo kang kuana tatang. Mabalin ang mailako dayjay. Aya, Isu nga rod nga i-report ko, tabawal. Makita man no pagpatinggan ti kinaturad na. kumusta nga ay? Nakasaritam, nagitimasaknan? Wen, tatang. Okay, anyat imbagada. Adda kanugayam monitoring da, tatang. Mamonitor mo laang dagiti nakaawat iti yero kan plywood. Ay kat nasayat, ano kasta? Ang amo ka din ni Albina, ti may papaniti dayta. Dayta ti jak ammo, tatang. Wano, saan ang nagdengag? Nagturod mo't anang ilako iti naawat na. Saan ko mga i-report? Ngamay na. Maasarak ngamin iti kasdi nga ugalyen na. Kas nako namitay kat ada monitoring. Kaya't asawon na ita.
Oray saan mo nga i-report, maamuan lat dagiti masaknan no anya tinaramid na. Asino dagiti bisita ti kaaruba tayo, Marlon, lakay? Empleyado ka no ti munisipyo. Ay nawaw, anya ti aramiden da. Adda manen ayuda. Ag-monitor da ka no. Monitor iti anya. I-monitor da ti yero kan plywood ngin waras da ka na kayo. Anya? Kaya't na kano ang makita no inaramat yung matlangan na saya atin tada. No kasta nga rod, si kapay laang ti sumango kadakwada lakay. Ay nawaw, apay asyak ti sumango. Si kalatan ah. Anya nga rod ti bagak kadakwada, kat awan matan ti yero kan plywood ditoy. Parikot mo raytan ah. Sino nga minti nang ibaga nga ilakom? Pangaasim alakay, si kapay laang ti sumango kadakwada. Saan man asyak ti ipasubom? Sika ti sumango, tas sika ti agpalawag kadakwada. Ay, mabusurak launay iti daydi avanji, nana. Apay ni Banjay, Wen ata imbes a makalusutak kadagiti taga-munisipyo a nag-monitor itay. Saanen tanapan gayam nag-report ijay munisipyo. nay, jak ammo ti may papan iti day taabanag In-report na nga inlakok ti yero ken plywood, nana. Ay nawaw, asino mat ngamen tinangibagaken ka nga ilakaw. Awan tumot ngamin pakausaran na, nana. Ay sauce, agar aramid ka mat. Sayang no maiduldulin laeng ijay balay. Inikanda kayo iti ayuda tapno aramaten yaw. Saan atapno ilako yaw? Kay bagbagak laeng nga awan tangusaran, may nana. Kat, apay ngamen anangala ka pay laeng no saan yung matgayam akasapulan. Kasano na ita? May sublim na gitiyero kan plywood anapan mo inlakaw? Ay, jak amula kay. No saan mo ang may subli? Bayada mo na. Apay nga men. Pangalaak mo't ngay iti pagbayad ko. Ay kat makaamu kamutan ah. Saan ko naparikot na ita? Kasaritak laangan ni Mari Estela ta isublida. Kasano na inusar damot tayo? Saan pa'y siguro lakay? Dahil ta tiganabon ti rupat kwarta. Imbes nga awan pagparikotam. Diyak mo't amo nga ag-monitor dagayam. Kan makalusutak kumano saan nag-report da di avanci. Bimales lakit di kan ka. Pakibibiyangam tumot ngamin ti pa nag-resign na. Oh, anya nga ita. Ay nano, awan maitulong mo. Aguli magkalatan, Marlon. Nagadua sa kat isumot la adinak matulungan iti parikot ko. Anya nga tati resulta ti monitoring, nana. Adaw dagiti mangisubli iti naawat da. May saditan ni Albina. Ay kat nasaya at mat ano kasta. Deserve na, nana. Talaga akagurayo ti tunggal maysa. No saan ko maakas ti inaramid na kanya, saan ko kumamat nga ilaglag, ngam natangsit mat ngamin, nana. Quits kami itan. Kasta nga rod tinaybaga na kanyak. Nakalusot kumakanaw no saan ka nag-report. Naasarak mo ngamin itikas di pa nagsasauna kanyak, nana. Saan ka matkit di ang mababalaw, taamok ti ugali ni Albina. Husto laang kit day ti inaramid mo. Tapno adda pagnakman na, kan pagadalan mo't lang ti dadduma akaskin kwa na. Pangalaan na nga iti sukat na no bilang. Jak amo tatang. Isumot tan parikot ita. Makapakonsensya, ngam no malaglagip ko ti inaramid na kanya, talaga masurunak kang kwa na tatang. Pagadahanan na mutin at ikasta na pasamak kin kwa na. Saan tayo napagsaritaan ti maipapan kang kwa na tatang? Makaamumutan ang amang sulbar iti parikot na. Agsagana kay kidi, tamasapa tayo ita. Nala, mangantang aruday na nakaw. Naluton ti sidaan aya. Itay pa'y Mangantay nga rudan. Narigat ti maladaw. Amangan no ati dugmanan ti pila iti ospital. Anya nga nakasaritam ni Estela. Wen, ngam awan kanumeten. Saan dan ang maisubli ta inusardan. Naitakit din. Ay, parikot ko itano pangalaak nga ta iti isukat ko. Ay kat gumatang ka Wano saan, bayadam na tan. Nanginamat nga rod ijay sentrong. Lugi manulaang mo ti panangilako kadagi jay. Ano sam tasikamat ngamin tinagaramid iti kalukwan. Ay na, parikot la akanayo nun ti sumangsangbay.
Ano sam, tabunga mo't dahi tayo ti kalukwam kunak manen. Ay, makapabagtit ti kastoy. Hindi ka nga minagpampanunot. Isora ta. Parikutan ti sumangsangbay. Makamuka mo't amang sulbar di ta parikot mo. Di nakdisturbuan ta ginanakpay. Nangan kan. Nalpasain, mangan kamot ten no mabising ka. Adamot naluto asida. Anya, talaga nga awan bibiyang mukha niya ka. Kasano, kat awan mo't dengdenggam asaw. Agsarita taman, Vanji. Maipapanitian niya. Naragsak kan iti inaramid mo, ah? Awan amok abasol ko kang ka Oho, di ka man agindi di ammo dita. Amok asi ka tinangi-report kanya. Wen, no maipapan iti plywood kanyero nga inlakom, siyak nga agpaiso tinang i-report kang ka. Saan ko nga ilibak dayta? Ha? Managapal a babae. Di mat imbaga kang ka, asaan asyak ti kalkalabanam? Kan maysa, apay nga agsakit tinakam mo, kat quits tamatan? Ay, talaga nga awanan ka itibain. Kat uray si kamat, napan mo inlako ti ayuda an awat mo. Agraman biyak ko, pakibiyangan pay. Anya ko matibibiyang mo iti ayudaan na awat ko no bilang. FYI, for your information, saan amabalin nga ilakom dagijay? Rupat kwarta ka mo ngamin amay sa, ngam no agsasao ka, apo, kunamlan asino ka akadalusan. Anyat imbagam, ulitam man. Be grateful ngamin ano adda maawat mo, kan saan atibiyag ko ti pakibibiyangam, tano kasta ti aramid mo, mapilitan ak amang ibutaktak iti kalukwam. Apay ti kunam, agul uli makaklaang. Anya? Agawid kakit din, tasulbaram ti parikot mo. Saan asyak ti umay mo disturbuan ditoy? Ay, nawaw! Di mo pakibiyangan ti biyag ti sabali a tao. Agaramit kakit di iti nasayaat, tapno mapasayaat mo mat ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.